There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Boleh whaangai knowledge. Talo for lover, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lomutamo fiele mafaya upuna famatala Uanu beretasi fo ioi le Pacifica La Samoa
we call it home. This is Samoa. Lau Samoa. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID. Tautai A'e o tai loloto o pai A'e le sautu a popo Samoa oe o le ala o pei o le masina e sao magoto Aua A'e nei whanua le whaiva sa tau mate Malo tau pua I aziata ma le Tautai A'e Fo I le viga I le tama o I le lagi O manu I aua sao tu alasi Tatou Pati ale aso Aua ole aua e manu malo Tai alalo pe ale ia sasa umani Lau Samoa ua e matalasi Lau to faziata Pio va oliko Talofa ua manu anu alutino Itala atagata Mafa matala laga Ai etele ifo ina e fina lula Etele mana o isemea e fa'a tua Ole ala lea, ole manuia, o lau tautua Le Tautai A'e na sa asa amaia Ua leo, le leo, ua matautia ufaiga Ua elalaga mea le lea wa le manuia Samoa e tatou pati male fia Ia manuia o la asaga umala Feaga ia ile Tautai A'e male blue teve ua whawhetai Lau susuga le atawe Oh Godfather Whawhetai lava mole tele wau fotuare E te tui matagi olo e fo mai le luasa O le ala lea wataunu ai male moia E kasi a Sao Pulu A'e e se le malosi Ae olo nau nau ia faile me amoni Le Tautai A'e na sa asa amaia Ua leo le leo ua matautia ufaiga Ua elalaga mea le leo a le manuia Samoa e tatou pati male fia
te viua whawhetai. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lo matamo fiele mafaya upuna famatala Uanu berata sifo ioe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa Paamua uale atua Oia olo ufaamai Ao mai ipua puanga Faamalo situ maupea O te alofa iate oela Usamoa Ne mafai o nanamu tu maupea o te alofa iate oela Usamoa La Usamoa La Usamoa Fa'amua le atua o ia o la ufaavae Ao mai ni pua puanga You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. O te whaatalo whamawholo whātura ni wanga o le hawhia whina ua 8 minutu te nei le tu la e wha le tautua
Ia, ma le au nanga fai pea lau Blue TV ma le porokalame o le Tautai A'e le leivanga o le fiafi. Ia, i lalo whaparanga leo le tua. Le aso tofi le nei, aso iwa. Lona iwa le masina, lona whao le nei tausanga. Lua whelua se fulu ma le ono. Ia, i le sāvalinga si o tātou utunuu. Ia, me se foi o lau lava o e sāvalinga. Io, sāvalinga, o e sāvalinga, umar sāvalinga tātou uma. Ia, o le ua tātou wā alo atu le masina lona whā. Lona winga whā to SMI le se furu ma le lua. To e valu masina o le tausanga. Ai mana tua mai. E po o le a fo i le tūlanga e tau te vaa ia tu o le tau te pisa lava o le amatanga o le tausanga. So le pei o le emo le mata. E pei o le emo o le mata. Le te le vavave o le o aso ma le whaitau aso wa iai tātou. E a le ua i tātou wa tātou tu vai le aso lo naiva a pirila. Ia o le leifo i tausanga wha malo atu i lau sāvalinga malo le tautua malo le ono sa. Nalo foi le lava papale ma le wha prepale. Wa lava vaenga tātou te whita i tunga i le nei tausanga me se fo i o le tautua ina. O ainga me se fo o le kalesia masamo. E tasi ale au ngau nei mea uma. Oro tātou te talo i le atua ina ia maua pea le ola ma le malosi. A wai le mawhainga ka kou whaiangi ngā luenga ma le tautua po a uma le tiu te muli whaiva. E le mawhai pe a whai e a whea tātou i mai o le tino. Ia o le whaatafa ngase le apulu le tofanga tautau lia o le whala. A o le whaaftaia e mua o na whaafoi i le atua o lo maua le malosi whaafowina. E iei le talitonunga iei nei niso ainga o lo o a whea i le malanga ne maliuma le oti. I le nei fo i vai tau o le soifuanga, le nei fo i vai aso, ia po o le la vai aso, ia po o le nei fo i masina o tātou sāvalia. Ia o le soifuanga i wha bena o le aso i fia. I oe, pe o le tala le tusi e le whailaunga, to every season there's time. To every purpose under the heaven and earth. O lono winga, e ia le tau o le fia, ia fo le tau o le wha noa. O le ata o le tangi ia o le malosi o le mai wai tu fa fe ngai lava me umona nei soifuanga ai o le sili ma le taua o le maua o le malosi ma le fia me ai e lua de tauna tatu a mata i le aso ma le aso fia ia me se fo i o le malosi le tino a talo valea mo o tou o folofa mo fa malo atu fa tai fo i le talo fa tai fo i la tou o lo tapu tapua i le nei porkalame. Ia, i whaiva fo ina i auli masao mea uma ma loa fua ai la ua maua i le alofa maleanga le lei o le tātou mataisili le langi. E ore tau au na masani pe tau te fia iai, pe tau te le fia iai, tau te mata lava iai. Ia ua fo ina nei por kalame. E longo puia li ma faa manatu, faa ailoa, ia, e me se fo i e fafangu o a mea o lo tutupu i lo tātou watunu e le ngata o Samoa o atunu i fafo. Mo tātou wa ia Samoa. Ia ua o le ai tau te sila atu ma mātou vai. I le tele o vaenga o lo tutupu mai i le tafa o le lalolangi, tala o le taua, tala o vaenga ese o le nei kelopi. Ia ai whaafitai fo. O le fo ia tātou lava mumunga veve te tonu lava si o tātou fo ia tunu ai me se fo ia o le tūlanga fo i o so se atunu o lo tātou iai. Ia ai whaaftai i le tua o lo manuia me umailo na alofa mulo na ngale lei. A wheane le whaamalo ia i whioi o le tala le lei mo tau whale tua ia me se fo i so se au whai ngā luenga te tofi e le tua. Whaamalo whai o le whaiva. Whaamalo whai o le whaiva e le whai ngofie o tau tiute mo tau whaiva i le ngā luenga le tua. Ai mai se ha o tou o lo o tausia e kalesia. O tou o lo o tausia e kalesia me ta ufa fia ngainga. Na e fia ngai ma au lotu. I aso uma, aso sa uma, aso le vai aso. Ia, e le whaingo fia foi o tou o lo ta ua oni missionale. Fai fe au ta lai missionale me uma la whapena ma so se to inga ta lai. E le whaingo fia foi la tau pito la au wailangai. E le whalangia o tau oni whawhianga inga fo i lele o nei le o whianga i o tau mani e kalesia e tausia o tau.
ai ele fai ngo fielo to fa fia ngai matangata ese iwinga ese ngana o lanu o anga nuu ma mionga e te va mai tunga tele wata au mai lunga ina inisio missionale le utalai pe wa sawaina e wa ina ma wa marso fu onisi ya ona ole ese la vautuma nga nuu talitonunga fo ya ai ile taofi maleanga mawalunga ele vai ai le fala o to tulanga o mnuia o le tua mo e ma ya fa malole na mo tatou uma e me se foi tamama tina matutua ya fa malo atu fa afitayatu fa afitaytele la vai to fatu ai nga tausi o tamama tina matutua o ila to nei o peteriaka ia po pioneers fo ia po ila tou o le ata o tatou ile anga no fa Samoa o le toiulu taia o ila tou o le ua fa lanu ma ave fo ilele ia po o tu mafa fili malai o tangata ma tu o taula ia o tono ainga io farkua mang malo ya kalau fai il to fina il sepeta siata ya fa talo fa tua ya o to yo fa le tua malo lo ai o ye manu malo ai le via malo lo malo le no sai malo le tau ata ya mali ya ngo re vo vai kur komegi al to fine wa fa afe mai ala to fa le tua malo lo man malo ai ono le o te fa malo tua ya ila to ta o fa fianga ia ai e foi lo to mai ma eu foi la do ia ka o foi fi au malo manu malo a wai ta we se foi fi au malo mang malo ai fa ru pe se foi fi au pensiona ai ke role meu ke vai ai ore ke lo kanga ka ele fi malo ore tele o isi tangata fo ie ele te fa alangi foi fi au malo manu malo tole ele fia malo e maua le malo si e fia o no pea ma fia o no pea ia ia te ulaya ia e kau foi langa ko e kau kilo pe sa o fa ngol fa langinga le o malo mang malo wala ngai le malo pi ave ala malo ia ila to va tu malo a o isi ia le tu ala to e nga lu ia pi man ia la fa fe au manu malo le malo e fai vai ngia ko inga ye pe ma ko filo i fo i man matu community lai te ofa tu o se to ina ya ma mea mali to te wa kasi le ko inga ya ke o re makua o le matua malo si la volto ina ngalui e ui o malo so le o me ia fire community le kai fia malo ko inga e bi fa ke le inga le malo si fa fo wina io ia o si fo te mi pe wo over tu malo si atalo fatula ia te auto o fai au po fa fia inga pensiona malo ia tua ma le fatua ia ai me se fo ia le to tele lava ia to fo wa malo mai ngā luenga a le tua ia whaftaitele le tau fo i sao maro tau fo i fatu a inga tausi ia whaasolo mai lau wha malo ma lau wha atalo wha ia te i tatou malava tatou malava o e malo losi o e vai o e ngā lulue o e malo lo wala ngai fo i male au malo lo e ringi fefe au ai malo lo ia so uma ava pe fo le wa mana va nga luenga fa talo vatu ave ta vale malava ava pe o se ave ta vale la upase se ave pasi ave taxi wa uma ta vale la upase se o le to te fa to te ye le dei taimi i Samoa ma tunu i fafo ma loya te to le to ele fa ngofi ke lo la ukala wala makia fo ile o longa ya ka vale ke ro kaimi wa pasi aso la sa tele na pe fa mo ina ave ta vale pisa tama mafana ia tama le taimini o tele na fai matau mau me mama ave ka vale ia yo to matala o no le to telefone o le
au le popoi ma le tūlanga o le au whiowhioa i le ini tūpe le ini pāsese. Ai na o mea ma ai o la tūtanga e tā pena masau ni uni e whaatama i o ele avita vale. Ia te au ia, e se lo fia aka, o fia aka i meo videos, o ngai short clips, o ngai le vifo i lunga i le te social media. Kama fu e kau ako e kau ngaoi ka vale pe kau le altu langa e tau fosi wha mahalosi ngai au ka vale. Tō le ewe aku ngā e aka kele vai pa mai mapuru whanga le ale ewe pasi ma le ewe text. Ia tea, o le alava le vaenga i te tango i pui lo wola e le se a whai ngā ngā mea. Pui lo wola ma lo soifua. Awalanga e koe maua kupi. E koe kakala i kua le au ula leila ko me vale fai. Ai le to e maua lo wola. A o na mai mauele soifua i mea whape nei ona o le au le popoi ma le au le mi ngau ma le au le mafaufau. E ona umai le o le lopo e tausia lau whanau o le lopo e tausia lau to o lua o matua. Me uma whape na. A jaula ia. Ia, ia singa mea fu ile le keu lau ka vale mo lo saonga le mu o le na. Va pena fo ya uia. Iyo. I manga fo ya e ka woso se mai. Ia le na. Le mana o uia e la uta vale. Ele ukele ka wa kwa ai one e ta woso se e fayasi. Iyo, masa sawo mea le ko kongulai le o e ka vale. E wala ole taimile nei. Ele tango o e faile self defense mo oi. Ole ola ele se mea e whaatau mai le fale oloa. Upu moni ma le upu tautino le mele na. E te le whaataua mai se fale oloa po le alava se mea. E fiu fo i aloi mata malingi. O louto o lua o matua o lau whanau o aunties o uncles o sisters and brothers. E fiu loi maka malingi e whikangisi ia oi. E kere koe ola mai. Ona ole au le ini lumana i e whewhewa i solo ma tūlanga whapena. Ia lana. Ai aoso se e lai lau ka vale ai oso e nga e whiko ai ma se i oe. Wheto ai tonu amane me dauna la tō wheto. I o nga kifa yale i oe. Ile nā vaipa noa po where mea nai tifa. I oe. Ia laua e alu o ia. Pauane mea ia maua le lei camera ma me uma. Ole fautuanga le avatu mo le saunga le mu. Tatou tava ai tunga soli. Le alu nga hoi lai hoi Samoa. Mo le koe haru o aso ia sa nga hoi le po. Sa nga hoi kai mia le nisi. O le alu la ua alu ai le lima te mana nga hoi. Ua nga hoi i luma. O vai atu i lesi video le nā po le lata e le marketi funga lei. Ai sa vali mai sta mai ta i peia le ka mai ka ile la o ilana ta vali. Ai follow mai malesi ka mai kua. Iyo, wala le vavio le kilo le kenya le Samoa. E kau maua e lore li inga le piko le ako kupe le ato ta ita i voi le le teine. Alta mai ta ile. Ai faliu lo ma le ka mai ka ile ma ko yoso lo ma le li ile anu. Wava ai tatou i ai i nei me o te tupu. To inga tamalana. Ai love e lo ma le luar fafo i le au kari. Ai ngao so maya ai lave male ro le fai au karinga ai va ile milinga ka bo pi i fo ile au talinga al fata wala na ia e pui lo saunga le mu nei fo vai tau io o le soifuanga wai ai ia wa le se foi kai mi fai a ku puse me ai e kango vili leo ia e o tu leo wale e fai o le leo se kupe lau ako le ai umama me ngai ko ngoro ka vale le ai maso wola ai fo ata nu atu ia leo le tulanga ole ia ole fautuanga ia vatu mo oilo sanga le mu ai ore fautuanga silifo e loa o ele sefi awa ete alu ino fuanga matulanga ele sefi we ke alu fua o ko fu ngai ave taxi e wai pita fio lolo me ave pasi langa e ko akele pase se mafai a ka woso se ka fa posi ave pasi ala ia ngai sa maria ngale leila ia lunga o to ia ave taxi o fike ngau ke le se pase ai ki lo ai o lo vai ya mo tatou foi nei New Zealand Australia
Amerika wa tele o le au ave upalo wa ye o lo te Amerika to tele nei tangata Samoa e whaiala to upa vo ye taxi whio ye e ia te oe a la lau whaato whala inga le lei a e loa le lei e sefe masao nga le mu piki ai me sea pase se vo ye wha le ongo lua le vairuanga o le pō ma le taimi wa e vai e tunga ai a e loa ai oe ele whekawina ngā se furu kā la ma ngā rua se furu ma le tūlanga o lou sao nga le mu whaapasi whaapasi ngā tūlanga tonu le nā ona a tātou le mata i tuina fo i lou sao nga le mu ma sao nga le mu o au mea tō tino me so lou ainga ka okangi process a arufu i ave i makanga ruenga o leo so le uma e alu aru koe ki alo wika e koe salamo e koe papakiso o la e whaka amiro milo i ane ngei me kasi mio to ai ngā tūlanga na e te iloa sa o le leito te le utou e agree le tala le ute whai atua te loa le body language ai sau le pupu vau vinga le laua e fo i mai nga aru ave sau pase se le leia ai lau e koe fo i mai ai vai a kunga ka okangi se pupu vau e ringi fale o ia ai vai kunga le whakuku se te loa ai oe au fo te mafau fau ile le whaapea mai au te mafau fau mai whaapea mai le wingo le tala se pe wo wanga le hanga e si li le pui puia na ilo le tonga fitia e ke fesili alo mafau fau ai se ua kuku ile ka nga kai pupu vau le wa itu inga me va pena tutupu e tasi tangata e tasi tamaita e sau e whaakari ka vali ai nga kua o sika nga ka le ua kua ka mai ka ile kenge lea sau ror kenge le whaakalangoa la o keifo ile la ai langa mai lo malisi au wadi ila la lafi mai au kafa o leo ngana o tatou burkala meu di tano fa leo atu manisi wala lang ole nga ko nga le matu tautua inform le public tele me fa pena di tupu tele me fa pena di tupu lo e tele loa le ke saule fa pe amerika ngi rungole I think more than 15 years ago sa yel me fa pen tupu rotorua vo ole o si ave ka vale le si ave taxi la kam va ka vale ai la ko lunga ila lo ale fa tu mai el tine na ile vaute le al na rotorua le alu pila e lunga ila lo pa msten nof ia la ku hala ska malo ai malonga mangaku e so soangi le kinki la ia sa wa fatal no o ke lo la a o ke ka malo e vai ku e kasir ka karen ku me o ka fala wala ai ka ai langa mai lo malisi o di ela la fi au tafo pupu vau ya wala tila ile ifa pena finale ngale akua ave ta vale ai unga ifa foska malo vo ile makuku ya inga wala tile ifa pena na fasiotia tu lo ai ole winga o fa metalanga ya tatou madala wa a o ngelenga kupu yang ke ale wa fa mai voi sa ole le melenga faʻasoa mai e skamo asiaka ai la le wa kupu ai ole le wa langa lo tupu sa mo o aulaya o tate fa fitai ai manu mai ni fa mtalang fa pengi o si mo po ola le ka vale po ola nei tanga tai tate fa fitai ya la ai sauli tali mai ya wala ki le ko lo wori unga I fa fo ai o ngala fia o le si ku wale se me se ka vale o ko nga I ia te uia pole ale tupu nei me ai ona I ole fa umatia le ola ya au sila ko inga me fo ile kele o Amerika ko inga skai le tu lo o to Amerika ya ole uma e ngawa ele nga ko fa ka vale ai o te o fa so atu le nei me o no la pata I mo lo to sa ngale mu mo ta to sa ngale mu io ya fa tu ngale lei mo tatou malava e o fo ya ja pe fa ka ki fer wa fika ikaia wa ya tanga tai ata mai ala ro fo ya e se fo ya la to winga mo ta la to fo mana to no bena ya a or fa tawa ya ina ia te ua tangi fo vi pe o pole ku a wa le va o eneli o te le mana o e mo me fo le uma enga wa ko kupu mai sa mo I'm telling you
lai kukupu i Samoa mai ko i kiki ka ko vai mea an to foi le mamao te le atu po o le last year le no vai atu yo no se inga le live station o tama o li ta vale le na le loa le na fa mai nga la kuanga le tanga tale ile ai si mai a pe o vai le tu po mele man to me ka vale fa ma nga ya pe si Honda ka vale long sama to man to foi le video na si ko inga me simila fa pena a le fa per fa mtalanga stama nga ku ye ole anga le le ai si mai ole ile ai si a le la fa pe me ole na ru e to tonu e fa tau se me ai ku ile ile ya au fa ta mala vo ile to inga me vo lo na lo to lo fa ma va venga o so i fa fo ale ai ola ka vale le ile ki or ka vale ia ma fo nga fo ile si fa ka usinga me ai ma mo modi le ile me le fi manga o ia au te il tama to fo i mai fa fo mo se ka vale lenga mai fo lunga fa fa ile ile pe lunga nga mo ya pe nga polisi ya so ai mo e o tu wala ki ile fa ale nga ke le ka vale wa ku lo pakka mai lu mo se fa o lo ai wo boy loro ile la wo su e ke le wo sa mo ile yang me ke le so nga li lo se va nga le hit and run le ai su a o isi ma me ia o isi ma me ia e su e hangi ma wa kai hao io usually ya pol vai soalo na umi ai na tongi mai lunga social media ma wa foi la ngai le angi me li ro kele ai ele leile tutupu a o mana la pata ia toani tatou ya ole vaenga le na tonua ka vale lang orange o vai le ele na tonua langa o ke manguanga ngo kango share le live nga sta mo tele masani ai o me fa pene pe no fatu o mengi e kau kele fai ingi fai nga vai nga fa up fai to mana tu mai e o loa ile tu ai nga situation foi lele e te tau wenta tu fa tas e kau kele popole a po ai ngai me o porkiki ile kau dia nga me ai ka ko ku fa kasi e sa ili no le suenga ole me o tonu me nga ia lu so se ka ko ke lima fa tas ia langa o to mana tu ai le melia le temi fo ilengo mai kamiki mai amato mai savai mana to mai fo ka ko kama fa ka u e konga Tasi fo ile na ya ai o mai pa ile pomo ka ko kama fo ile i ave ku uru mor fale o rimungi vai le ular jangata e wingala ele fatula utala to inga me fa pena al tau fa valea ele se ai no wo va ia tu share mai wa ole tangata mua na ulo na share inga mangale post ole mele ole alo o limoni ya tingala no tai lo fo ile pe no te fai atu nei tu langa wa ta o to ile fai ngor prokiki a o singo ka ngo share inga lunga la ngai ta ua le issue la au mai ele alo fo o limoni ole favaleanga e kanga kareng favaleanga ia ngai kameki mai ama ko sava e ko nga vo ngalelenga fia fo ia ngor e ko wa fele le tupe sa tona mau ia ko ya to nga melana le ale no fo ta tol marolonga a fa tonu le tu lai fa ta tol marolonga ma tu fo le nei ya so ya si ta tu fa te al nei ta tu 5 minute se 5 minute ia se vai po tau no mai ia le tamaita ia hana mai cover show ia e fail tato fa tal noanga se ko update ta ku po le se ku langor ka ku cover show ia mai ia on fa felo ile le sunga ya godfather le atawa se yo tato watu se tato faʻasoa ia matala tala o le ka ke vai aku so le ele yo le ai manga oa ia va ai lua ave pe le maka upur fa masingonga o la ai manga or fai pule ave pe le kangi foi le fasalenga ia masita to o e awili ili po le ale tulanga wo o ia ile tapu ale fa msinonga le wutu ina mai ia tu le basa ile le mali le ngoi e tu sa yo lana tu la i mole ulu i taimi rumo fa msinonga le so nafi manisio tato mata upu o le atatu fa so le fiafi ai tato wo mo mon malolonga let's go on a quick break. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mole fa ngai no le tal
Salo Falova, and welcome to another Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one. Toi whaatalo taliuma programe manoronga masani yes SMI. Awana ingalo sau whaatau le tātou SMI. Ia, o le tātou sitasio tātou company lang sua. Ia, awa fo i le tautua whaawau pea le porkalame. Ia, i afi te tasi o tātou waso le ua whaatulu ngaina. Ia, toi whaatalo whaatuai, maufolo whaatuai nivanga o le afi. Ona ua tuai mai ia le tamaita ia hana ma le tātou cover shot. Ia, o se taimi la o le nei afi fo i o na toi maua le ato ai tau nu mai te ropo. Tau saingi lava sikengi o hana ia ayo peo po saingi sa vali mai aka ko ka ole uma vata si marsunga le ya tawa
Godfather, ia ina vanga fo o le afiafi. Ia, ma lo se foi ke ni vai por menga e sila e nga kau fale ko ngumari malanga merka vasoa. Le yo nga ho la met va le. O helicopter mai ia wo fale ko fo ule spring sing ke le mo. Ke le mo ping sing ia. Ia ai ka foi lo sunga kai ka mafkanga nge fiafi ia ka fa Samoa. Ma lo le sai fo manu ma langi ma pa vai tu lo sau. Pingi o vai fa no ko fe mo i mai me pu kai fa fo pisa fa ni au pu nga ka mangisi o ke do atu. Ia ka fans lo. Ia o fi mo mo ia langa lenga de ke pisi. O i sole. Ia le fa inga. Wa lava o le afoi a fai fo la sa fo le sa e la foia. A te pot o ta ua a wala foia o ia wa fo na. Se uma mo kala. Fatalo fatui ile sunga plefionga ya patele timu. Joseph. Ya sa mo vola vano mo te filo ia nei le lo la tula fai fo sia la tu a fono tanga. Ya la uleta ua tanga ta sai le fono langa pe private le fono. Ai wo ta ua na so for patele ona ia wa le pakele ai ka unga public mo tanga ta uma ya. E fo sia pakele. Oh ya. Michael Henderman. E ka ke rora na kama pi ka ufa fesiringia na. Ka kama ayo. Ele misi vai mai o ya so. Ole aso manatu ya le fionga ya patele endomen. Le winga tata no fa amata nei ana sitangata ele avea mo folo na ola mo le tua. E ki kauwa ayo se kanga kayongo fai ainga isi tene Samoa. Ko ia fe foi pe pusi king Samoa. On mo ko asifia. Okay, lo fa ke reji. Ya okay man ko nga ia les foi maf kanga kere sa fai i Manhattan. Fa sa la wela ire foi fa mai ia. Ola fai mo show foi nga po items maro se lokala. Sa lo fa mai kia. Ma ke fa sema ait. Fa kula ka item fa mai ko sai fai ka so fangua. Ko se ki mai ko so fangua o ver ka so fangua ia mo sur ka pes. Ki manga ya lo fa. Nga o la kala fa o solo ro ku ro me foi ka ko. Wa fiu e ka ko kasi ala ia o ko sa la mola. Se uma ka malo la item ra ka. O ia maro la item ko ele la vera se la ka. Se ko o ki a o menga. Ia fara Michael ya o se ta o yo fo yo le ta I fono o le maftanga so fa tasi fa fi au ma fi ngai nei o kilani ya ta ma patele ya wala ngo o le kele yo u malo o ka wo patele o patele I fi la si patele felice io e patele ai langa na kulo ka karangongi so le ai se fu wingo ese o ma wingo pakele o le tangata matua o matua sifia o patele mi kai e fa no me ka mai Samoa o kai o le siamo ping pakele leo ese o ma awala mo molia ia fe au e ile se mo molia yanga mali e ia le si ese o ma awala tangata foi la tau te taliaina ese uma foi la tau receiving ia o cambio pa que que vou isquei hoi ola ko vai nga ya o so que era o pa que vou vai ka pa que foi mo ele ro foi era ngo fi pa o amio pa que ro foi eu vou tu sai wa fi patele ai le mafaina tu ua le tu langa le tu ina nau o sa onga le winga na la yo lo te tau sai lia tu sa wa e fi mana o le mele ai pi finga taya o e na e no for tu inga fa sacrifices foi le yo sto do o le vamos sacrifice la yo lo que tau fa yesu e moni po nga fe tonu le e Tautai lo ya wa si de fio wa lo ka ka pula e kan vonga nge o ke fi ya o pa ke de ya ai o mai lo wo e fa casa ya mo me I fo de inga wa o kamaranga e fa ya inga ka ke me lo ka ko inga
fa talo fa tui ya fionga I patele u malava io lango pena ta fa yatu o sio matu fo ai ngai sa taua ia o le matua tau au malosi le o katoliko io le viture o katoliko sa taua o matu ai nga sa mata ilinga mar sa vauriko ia peilana ta fa yatu ele foula ya tele fo taulanga nei ai nga taulanga soifua wa mo le nga luenga ile to na malaina le fionga aki ko pole sa ele ima vai tu nei ia mari to tele lava o foi le ama ko sosoangi o vi o io mari to tele ia na ile tau nai na ave o mai le taulanga ese lo fanga pa ke ko vi ia wa foi sa ke ngo foi vai le ke o ke mi te lo na uta fe pe ana fa pe e umi so taimi no o no foi le matu ainga fatu matu ainga le popi ke la longa fo ia u fai ave fai foi pa ke io e ko sa ro pa ke mo ke ko vui foi da le e la pa ke ha le nga ro pa ke ri u mai ko foi mai se ana no ko vui le no vamo le masof mare io na ko so le usara men ko kaka ke yo okay le no kuri mai oi ke o makavoi ore ria le feo ka ara alle leila ore lo ngar kuri ai vai kai mingi wa ave a kolonga ola ya Sofia ele ya nana o faiat awalanga ya o awe tu lango mene yo da wa o kikingi pakele wa lo wa yesi o nephew le wa le wa foka o manginga momori so soani o pio io le momori I ali size sai ma se ono fo I fale tua no winga la le winga la tala fe I alanga we le mfen ko di liu kai mi pe o pese avania wa e mafai ali nga fa pe vonga le wo ka ko ngo ko kasi ngi kai mi fe nang ka ya ka fa pe fa pa ke le mafai ele mafai e ke so swangi mafai o ya ele mfinga ko okay ya le winga na la tala ana fa pe fo ila tate ola e pe o I da ingo shota ma mo ka makua e ya penila o ke longa o loma po ikal o io ikalia ia po se meo I don't know fa ke mo po fesengo o sa po fa ke mo io atalo fat e kere nga yo angos fo inga office so angi la ka mo o Tommy kui vasa toma ia mato o lauli o telefo ia tu vasa ati ko kele ia tangata uti ainga iai na peno fa tu na lifa uma maho ile anga fa pea ngai o kele longa ha o tele aim se pakele o tele aim ia so swangi na sa la so swangi ficou ia io o lava ai ele ficou ia o le so swangi ke no la o ai ia usi kai di pe ke kausi kai di fa reverend se we ke fa o we ke va ver mai fua la o kala o we unga la u o la o ka va ia oi pe ke va ia oi fa kan ka fu ile fa evangelist nga kongu evangelist ke ro ko ngale ia chimiswaka go salamo de so o ese morki apolo leila o sia o mene ngosonge e o le ko fa fo me do ko loi le yo pia ngia wanga se ro po Usai pia o ke ro po I le official immigration fo di kai kamari pia ngai makeki le ai na le wingo la tala wai o la wa ia va ia o tangata fa pena kama fo ile ki le ngau ya ai kasi ar paka ku nga mengo singa mea e makua esa o ile pesia a koruma anga ve misiru kisu alenga lenga osongero paru o mangungur ko am ko mangungu er ko au se kasi ere ngau ya mai ka mea ole ia te ui au te mana e fatu mawina pe o ile tulanga o tangata vavalo
so le be like kau feo rolo nga o mo kwase o te mana te no fo pe tangata fai valo anga pisikanga fo ile ngofo e valo e o skanga kai e mana malama inga ngana ese ma valo me fa por kiki ia se ka mai se ta mai tala no sorry e vai kanga kai fo mai e ngaro ko inga pension nga malo so ia la fa malo ro ko inga ole malo fo le e ke re fo mu le me pension nga malo e re fa ya nga me e ke re fo mu nga ko inga me ia ole ma watu ile fesili mua o nga file nga kula ia ko inga o tu le pasa ilele malile ngoi I think pe mo le urua i taimi le faina tu la information nga re ato o le kaimi mo le o ngo fa nga ko la o fa pui mo ye mga ko fo le ale alu e ngo ku le lo kamai ya nga ka res ko ingani fa singo for the first time mo le urua i taimi ia ele fa pese mea kau ke o fokele ma tatou te temuai le nga a fa ye moni le o poele ise si i runga tore tulafono ia oila wo manga kufia me rumor kulafo kulo o mana tula au le tau te tala noi pale mia wo molia wo tula i rumo fa masino o fa masino e ka kau fo ila ia nga kula so ele ai la se me fili la ka ku fa pe ai na paule fa fitai e fa fitai o le wa mafai o na lu tu lu mo fa masino nga bai fa kai wo ki ngare ma ai alua la nga alua fa sanga ila ma fa masino lai wal ko inga de fia fa sanga i maskaka de kifo o kama matu wa nga ka kama ku nga e ku ya ku kaka makua ai le fi vai da rai ki fa ko wo ya nga ia se amazing mo ku afa se amazing mo tu afa ole ase tu langa wo ta auto mai le tapule ia mana ngale ka ke vai ku kuskusinga ese ole a tonu ale fa ta auto ngor tapule usa wa ole molia ngor ko inga ngafi nga karo sanga ia vale ko pe mal official lo yesili lenga ku mo fanga mo le morianga ka sanga la le ko official mo lo yesili e ko lo mo le fava yaso lenga ele mai ka penganga o lo fa nga se lo ye fafo o lo ye fafo le pe so ka inga no winga la le langa nga bele e fa mo singole fa kanga fo ile ko mo fava yaso si mai afu kanga inga le official lo yesili ma la koloia le fafo ke po ngi usile le la kwele lo ia wala ke vai ko lo ia ku le pa yo rankamo le msio ai nga ave fala imat polo inga famsingo wa sa nga ko fe se ka le fa la ngai miskawa onga male miskaro lo ia por palmia fo e maria la va fo lang press conference po ngi ya ngo fa okay la fo ngai me api ka fo ngombe so li el polo inga or ka fa le anga ide la fo ngel palmia la fo la ko el ko inga e ke habla yo que o maria que el mele fa pe wo ku le ba ngo fo le in conditions o langa pe o le ali fafo wa sa ka wa fa pe pe ya ka umala le wa pe ngala nga fai o ngo ka sanga le la ko ke fa ko inga le mafai nga misi se bala nga ko sa wa masaro la ka sanga nga le nga nga lai o nga makala me nga ai kia sa ka nga kusa umaka iyo o fo ya palmia la udel mali isa sa fai ku kunga iyo ka saingi mo ke le nga paula nga me ka fa de kongu la ba nga fiole ole alau ole le ayo se peo condition ngol o kulepa ai paul me fa fkaye wo ye ku kunga ye sa on ko fa se kala si sa mo kali nga molia ka ya ko fa de skula ke mai calcula nga press conference ngafi pe iva nga press conference mo ko soria fo ole e deiloa ora fesiri o te fia vatua le atawa
e usika ia ko inga pay conditions nei ai mai se ai lau del male ta je ia le fionga in mingiska o nga walanga e le ostangata o fakuku ia se le fia o te le tuanga ai pe ia le sunga lau del male to prefonga parmia do you think o male le se vai aso po se lua vai aso o ere soriel to ina nei ba e sori langa fo on me fo pe wo ulu le onga fa leanga ka fa leanga pe uma sangi fo le fenka ofi wanga ya wa pola la ko manga ko e mamulo kwa e mamulo kwa ngo wa umba on condition longa mafofau e ka wang fa se people said up the alarm clock for the yeah we mo set up on ka kangi le alarm le fenga kafi ole winga la tal fa fe taila langa le wa ile tulafono wa sila mai foi le ata wa fa fonga la tunu ma wa na fa manatu ele ima fai ele fonga fe kalai mua mar pane menge nga ka hofi me la ele mafai to lo not this le fonga fe kalai ono pane mai to lo le songa yali o to mana to foi na mai le ave ai to tonu te mile na ina u fa te ai male fa malolo na ave ye male ave ai le awange ko fa yangi kala winga i maka u por fongo ma me uma ele ipopole ir ko ele ipopole yo ale ala o to o fo i tai fa masi no ale ala o to mai ave ya isa oila finga ka pe fa pe o manga por kalame o manga fa por kalame fa pe o manga technology fo le o manga i bo install me ko ele fen ko ele ma failanga ko ngala le waile anga ini ma po ngi ele ai ia fa pe o manga afa por kalame o i longa kai mi pe ole o kate o komegi fo le wainga ka mo i fa loka yo ai ko ela mal pack up fo le lauri e fa karong ko inga pe ya ba fo le e chal ko inga fa lo mo be fa o so ela ma ala le usa kinga fo ole ka mo fa ko inga override le me man to le tau le ka ko inga ka fa nga lo nga wa ye yar kinga bypass mo ko so lang bo le mo saki alarm security ka mo oki le wa ho le usa mana tua yar te mete ala tua i wa kele alarm wa le vola o menga fa kai far ke kele rai kai e ke la ku ai dan menga ka or bypass ke kango e pe e fuse ko inga ka bypass ku menga ola wori fo yo ko fakarangwa se pe wo program ko uma mara wori ai ke no la uringa ola ka un fai lo ka sko inga ai ke no e pe esa ora ku mo ya awa ana lo fala wori e fakarangwa ko inga fafile mu ya wala vai o ba ngai kan fai lo ko inga o marieka o fengo limon sioeli ela marisi leo kamaro ngai ka so ku ka ur ke lang fisi fa balbalea o ke le ringa le ngwa o ko fanga la kan fai lo ko o kamaro pe leo kamaro ar fin o kamaro ko leo kamaro ai pisi fa fin ai lo por ka kamo ile le nga kuri fo o de u ele ka ele de le nga ma sanya sa me arang ke le fa di me nga ka nga lo leo la ko fanga la kan fai lo ko ese mai isi kamiki fo ile le fa fine fo ile ele nga le ro ko ma ke ko man tu isi fa fine fo ile le tino le fa fine a lo nga le leo ele nga ele nga de fa mai leo ka malo pele nga ku le pa ai vale ngol ka nga o wanalo ya ule ya check and the beans ya nga o siaki mare au pat o te ilo ole nau ta inga uma o nei tangata ina ia sa o leilo songa e fale pui ko inga ai malia la o lo te va ai atu ile au menga wa moni lava la utalo te le fai atu e pauango si pepa o te fai tau wina e fo ngare ka ke loai e pe reference ai se kau fa maong yo se mea e tai ro talamua global news ia mangisi loa ai me se fo government fo ile le update ai mai lunga le page government ai ja wa ia
o te mulmuri tai ai tu singa le fionga fo I porto fatu I loma sina Richle fan o le winga ia o le Samoa klopo mai la tau ia me se fo o vaenga le talamua ia apulu mai la tau ia ma fa pena fo ila live le fionga ia ame le lua ame sene ia nga o le winga la le au te fai tuai o lele la le wo vai tunga o lele wo tusi mai chole ele nga le lua kanga kalang kangi aku le epa ele veis le mala urpo o so chole ora kangi ai ma kamaro morio o Andrew o le foi e kolu I kangi that's the name Jack se Montafa yes e ngonga o kakala le so ora tangata la le so fa ya Jack se Montafa e fa vale mo siris ke ai manga ia ko tawo okay le la o te fa no te lan ta fa no tu ni so ka o mai le ngole Jack se Montafa ale la okay fa ko aka I do fo ila le ma me le ma ele live le mai wa live me wa ta vai toi foring okay toi foi mai la utala to toru tangata ia o le tangi le fionga le mingiska o onga ai ono Dr. Elegeke Roma o le tangi le fa popo me tangi songa pan mia le fionga le songa la le marito ma le konu na le so le ale sa ori o le uso o le ya o le brother in law o le mongi ya ranga ika ya kulepo ngai sa ora kangi mori pa wala me mori o sa e mo pa o la vale me sa mori o kangi va pe o na fa to a sa o tangata te tangi ai na fa ko a sa o le yar ka ke kangi ai ya ai ka ko fa kari ma ka ko va ai ile fa lautele mai ngol tangi le po o le antonu lava le anno le tangi le pa wale la fonge a fai ki o le kangi o le momonga fa kasi mar kangi al parimia mar mixka sa ka ki pelang kangi se fai si kai mi ese aku ya wa makalia foi la fa pengela fai makangi kai me kasi ai le o aku sa mo po la se me pengo fai la korkoro foi la fam singonga ya foi la lena mai ole no va ai peno fa no fai tau atu le report le sa mo klopo ele o mautinoa mai ele loia ale fionga al palemia man mingiska ele tele o lo le tangi le to lo tangi in which is okay le mai lo ia ila to e fai yo ka fasiringi ia le ku le prosecuting o nge o le mo te fasiringi ai e o fingi me o le wa ko ngwe ko kangi ia la ele o mana ele o tua ia le official attorney general alo wingo la tala o le communication sa le va henga le o fasiringa a leo male sa konge ngafise se lo ia Andrew sa konge sanga lo ia alu ia e funga nge sa ngo mol me o finga lo ilanga na client walenga o le sa karsanga le lo ia official lo ia sil mo miska male parmia a fela lo ia Andrew la ko a wai le te tau na mo ko foi o ia lo ia foi o ia fela nge lo ia yo ia ma fa manino le atonu fa manino tonu po o le atonu lava o le ale wingo langa kangi wa ia la ka ngi e su ngai ai se taimi na matua halu wai kuila epa publicly wala ngai o le melo defamation o le fa ale anga inga o lo ka mali anga fa la wai keli ele ma fa inga e ruti fame se kanga kai message mai ku ya oi o to mo mai se vanga nga ongi message fo inga le fa fife ko kiki o raku malaya ya wa feel threatening o le definition yo le me o le defamation il kula fongo po le ale ko inga damage ele anga ilo reputation onga o me yo fa esesi o la fa fisili le atawa o e manga kuangi fa karkala ngoanga kuila epa wo fa le anga ia entru okay di mangkuanga ai ke longa ora ko fa nga me fa pa ki lo wa ye manga ko o ngila ko me fa nga fa pa ki le ya wa ye se me wa se ai ke ma ko le fo le kula fo le fa kula e por lai polo ia o kula fo nga
e ke fai inga e suar ka ngaka i social media ma kau whaalanga kuskusinga yeah defamation but yeah yes whapopola e whinga ke whinga e berka ka ilunga o meanga e laro ka kongonga e le lai poloa le o so kwale le whinga le sua a Andrew se meanga kupu kongo ka minga whaila ko whinga paloka ia por mea ke le lo ke fa kala wa ngo kom fa su e kala ngo fa longo e pa o ke mga wa ia mo ki ngo ala po le a kongu le au ngole o fa ngo le su Andrew esa ole wingo le tala walanga ole mafu angale o ma fa so toi ia ta o me le so le nei o fiu tau su e po le tonu le tua pata tua le tangi ia maybe se taimi ona fa la wi roa fa la we tele le ai sa o le lo sa noanga o te le ropo le ale me o fa fai fu ai tu o tangi tu lo lo a u fai lo a u tango to fa ingo e o le tangi le o me ta o tangi fiele le e por kan fa la me fo i or kusa e kangi fiele le pare mia a wa ai se ka ka un ko fa sanga mai ile ile ka si war ka le ngar ka fa le anga pare mia ka si dang ka ale la wa uma enga ya ar me mana yai a wa le anga o te whai atu lau tala. O le ese ngor sunga pāle mia wa iai male sunga ia tuila epa. O la auli ala mali e toa e alu te tele lava mea e iai alo na loto e whamangalo masufi. O le ala ua whamangu singa e ngilisu. O le ala usai ka mo mena winga lau tala. O le ala ua mantua makila kila i le sua ne ai whaasanga ia kui da epa. E whaika ko mai kua lua le i asa. O le singai ku ngau e mai. O le si ku. Wa whepa wheo le whaosa e kule epa whaalabe le case lea. Ia em whai le winga la tala. E whinga fia ia le tongi whafo hana mea wa e manetua. E wa iai cases whapenga. E alua tongi fafo ia le vaenga ele malo siteli o moma e ro lua fa vai e manguala ele fa yakula e parmelia ele harkula e peso eso e me con official o le la ka o ko so enga official leo ma o la to fo e fa eso enga nei o i le o le afu fu e ele malo rosio a ko si la fia ele ka wa con ese i fafo ai ta utopia e wala ya ke wala va kuida e parkangi al mingskawa o wala va inga matua lava ina palasia tu lo mar tangi al parmi o ka o le amonga mar fa o tama i loila le fa tu afa popo tu ton la na le tati fa ya tu po le lava tu patatua o le usu esu e lava asolo e pe o me foi vai kaka ai vangi mor kaka le anga foi le na no fo fa ele ala mo se farkelea ai wa ka ki fanga wo ngofo fa ele alam ngom raso mai kanga kayo ala o saum sa la fi ma ka ole me ko wanga le o fa ele ida le o fatanga wa va ya ko ka kangi so le alam wa ka tenga kanga punga mai ro ko fa ka fe mai ro mai si fe nga fa ka fe mai ro ko nga o ke le ro so kanga al fam singonga ma loia wa sa fa pe e ave se briefing fo le fam singonga loia o ka ko me ala ka ko ka pu la kalngo a lenga ba ko lo fam singo a ku fo lunga loia lo official lo sili fa mai ngale lua fa ile le ma ko ngal fa ila al minska o ngal fa ila al minska ba parmi ile se fa ila ka le ya ma ko a siame ngale so kanga mai le amakanga na tonu ai mo wala officially la officially mana tu mai le adawa ele to na male laina la fo to la umata upu o avela le na me fo ile wo mala mai fo i process o ngai mea e kasi ale officer o la ya uma ia kangi se i vanga nga le adawa e sa o la fa au ia ku le kangi le ele o avea fo ile le o officer le ala fa ile private ai mana tu mai ele mafai langa ngia fa kasi ngi mea ia se rua a fai o la fa ngale private prosecutor e ui ia anke lu malanga kangi ele ngia fa kasi fu ala ko ru i fu ngi mea ia
Walang o ayo me aver official leo. E aver official leo ai le kangi mfa nga fa wi lo loia. Ko inga me fu man tole private prosecutor lenga mangu ye le kangi le fast mua. Ona eva tu leo ele manga o ye longo man la ku vainga. E lo winga fa mitalanga. E fa mai ele lava mau e ma lenga fa wi lo le private prosecutor. Na laio na ave te tonu masao i te tonu le tangi. So ia te ula a fa yo wala le wo ia e ngor kama anke lu. O te le mai lona le sa oil facility official o ia attorney general. Nga le rua faila la ka oko o. E lau ke le oiloa fa akasi wala nga pi o le ka umai runga o le to lau mai runga. O la le o yese faila o le mele o facility la o ila le handling. Le se faila le se loi. Nana? Po le meo le vanka o kangi le ai lo bingo ko nga me foi le vai. Ko kura o kangi nga se ifakangi si angisi. O e mo mai le ako. Ai o le foi le taimi na fa u wai le tangi. Wai ka kau foi nga news mai. In fact, was silent o mai au fai news le mele. E kula e ko asko inga le Ia nga, sale. Pe ka muse print le kula e ko inga fa 5. Ia, o le mea pito sili no ata iai. Po o le ama le siko e ka amilo a Andrew anke rure la fai le atau. Ua maua kuna epa. Ua maua kuna epa. Ho ia ni si le wakangi. Ama o ke fai aku. Ia. Po le se. Ia wa fo yo ngi ele mongi wale fa fo. Ia si mo aku le. La kangi le solo. Se fa ya na ko nga me makanga. Mana tu fo yo le mele le na tau wali e ina u fato amai le palota na te nei ma to ilalo fo ile HRPP to ilalo popo. Mana tu I le na liki ai tu le na o le vaenga le ave o ya tu ile e patala na fai e modio. Mana tu mai. Ia le na liki ai tu ma fai ai mana tu e pe ya tangia mai o se faʻasoa la vai a Andrew. Ile mafua anga ilanga viu le mafua anga o pa uai ma le manuia le tau mawhai ngā le HRPP. Ona, wata tau pea ona sui, le sui le tainga, le ana tau sila Samoa ngā saua public ma au mai le maule nai lunga. Ai peila wo mai e ngisi mo mori mai I pe kesa. Le lai wha pea e arua tuai le taimur whainga balota. E la tuai pe o le wa matua ma iai au karinga ma pukaringa o kuila epa. Ma le vahenga wha au whai, ona e toi e o atu, wai loa umana tala na whai. Lea lana tato vai atu wai loa, wala tu loa alu ka pua I fia me. Kara kuro ke vai orsap. Alu loi o le sap, malu tu wai lo to whanga le tau te vai atu wai na iana tufa whanga whanu maa losi, mana mena naru whai ai o. E alu atu o mate ia, ai ia te au. Pe a tato wo e su I lava le matore niu maturi le isu. E le ise se langa ia faʻasoa. Langa sao. E le ise se langa sao. Nei le wingo le tala. Langa sao langa o le mafu anga ko e le mafai inga le HRPP. Wa lua pa roka ka I e kuila epa. Fail. So la e nga sao. Ai o le fai tala o isi tangata fia le leile na fia le lei vale ya tuila epa. Le ngaru wai ka usam o wai ta. Ai ke mon ko le isu ngale sa wai ya entu failang kalanga. Au ko kikilua ba so kalung ka banga wa ko men ko sa entu ko mai. Lena se mana due o la foko a ka mai. Fato a ta mai mana tu o isi o ia fo ile sinaru fia le lei o te inga tuila epa. Faya inga loa. Le fo nga di foko ila la wele vai man tu o yana sauta umai le anga le vai o si fine fo ile am tu langa O yana sauta. O yana sauta uma mai ma lato felo inga man tu lo sau ti ngalo na lotu sau lo expose lo me ia. O la fako a kau poko mai le kai minanga. Ai o ia fo ile si tangata na tau la mo ele me o le tau porkiki kau fa aleanga. E ngofo fai mai ya tu la epa. Ia o ai fo ise si a fia nga me o le whaaleanga lau pepero la auri lau mantu ana tala ia pepero la auri a o le feseli o ai nga kaula mua ka ilo fo ile lau pepero kuila epa pe tu tusa fo I malo ngutu I lau pepero na fai o eles a faila e ke ika ia kuila epa ile lele leo langa leadership o whaaruanga fai inga HRPP I
ika foi o ia ki oi walanga o lau foi le na fa o popo i ton o lo fa o popo e fa kala li le afi mala lau pe pelo la au le maleto ya nga o so kro ia fia me na la tuai o malwa tuai a wa nga fe lo so como ya como tatou malolonga o no le tau mai ia le tamaita ia hana o le cover shop se tatou va sai foi se tatou wan tu po le tu long on tatou insure life insurance ia i le nei foi taimi ona to foi mai la ia le fa wa le tatou faʻasoa ia ile nei foi vanga o le via tatou malolonga Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia o lea ma u mia sa o loto e tama whanau lava Samoa o silia ma le tolu sanga o lana tautua wha mama avenga mo tatou tangata o tele leanga waa i le whaafoina o le au unanga ma u matua fo i le iloa i le tautua Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga mo le ua wala au I eili atua. E ave se a eili atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulwhae tū la I le fitu aso le vaiaso, mātou te ngālu lua I tūsam whina ngalo mana onga o ainga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malamalama a tili o na sila mwhai tau malamalama lea I le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le All Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha maa avenga. Toe whaatalo whaatulu taliu mai o le porkalame malolonga masari le vanga le fiafi ia vasai foe o na o le tātou stofi la vaia. Tene lava la whare le tātou whaatara noanga ma le tātou company langolonga sua le cover shore, insurance, life insurance foe le tātou policies. Ia, awa foe le tāpena penanga foe o tātou. Ia, wahe le iloa mea tutu po le neso I whanga. Whaatalo whaatum whawheloa ia le tamaitai po le fine ia hana. Ya, hirungo le tātou program malo se fo manu hana. Malo lava se fo ala sunga. E mai le yaso ma le tautua ma le unanga le tātou cover show. Ya, okay ale le aso faisi ngapisi ale o le aso. Ya pa olo okay lava mea umai o le mako company. O le mea tāua le na, o le mea tāua o le pisi. Wa pisi lo no winga o se ata le leile na o whainga pisi nisi lo no winga la e tele tangata la e vili atu ina ia whaonga tātou nanga. Tā hore tā whatatanonga o no le tā taimi. O le tate iai la vai tūlanga o
tatou insure fo ile life insurance. Yes. Ya, wa tatou wa fia fo tūlanga o maliu. O le fisilo te fia manatu tate a me se fo nei vaenga ua fa mau lalo. O le tūlanga fo ile o le a se au onanga tatou. I le tūlanga lea o le whaafose i lava. Whaafose ia. Toi whaamanino o le vaenga le wa e kere kakanga fisili mai se koe whaamangingo kula. Se tūlanga fo e ngai saina apo lai le leilo soi fo marloinga e whake ia o e wa e wa la ku ko se ke ko fo mai few months later wa for me what diagnose o ile ale me e ke wa mai liu to ya po se tūlanga fa ole ale tūlanga tau financial support te mafai ona offer tatou in cases o ngai kanga ia le o te tupu fa fo se ia unexpected situations ngai fa time ole fisili ole me la vai fia fa mala mai tatou tangata o le insurance o iai mo o ele if so soani ele taime tupu ai mea whaapea mai se lava ia me o so whafua sei ele se tala no malangan maliu male oti but yeah I just want to focus on this point ole taime rai maliu ai le tangata if so tai mai loa i lato ole policy ai e vaku mua ia le offer inga e luasifulanga i lunga le luasifuli mafe e avel i a inga o tangata le lo maliu e fai la tofa fuanga ina ia awane ia ile me fana o le alu tausu e mai se tupe like be alu e fai se loan be alu ai talafu mai se tupe se me e fai ia fuanga le maliu no winga au mai e maua le so ninga lea mai i le cover show mai ati auto pe afa pe tupu se maliu fa fo sei ma se tūlanga fa bene o kapenga ai si process mo le maua uma mai no winga le maua e mo mai se vaenga o la ta insure yes so ole lo se fulu fa le fast mal value tu la tula mo na if so ta mai lo le inga la tule amount mo le pa wale me if mana o ia mato ina ia sau ato le fa inga le tupe o la to cover o le pepa maliu e fa ilo mai ai mo maliu le tangata mana wale tu te fa fo mai to na fisili mai vanga le o ani si tau fo e te tauna tau mafai e wha manino i le antunu tau nā tia fo i le e ao ngā ai la le insure le soifu o le tangata e mafai o na cover pe atu tupu me wha penei so o le whainga o le tau o le insurance e fuafua lava i le soifua malolo ina le tangata ma se fo i le matua o te fia wha malama lava le itulea o le la ititi o le soifua le tangata e la ititi fo i le risk o ngā ia e maliu ai o le matua o le soifua le tangata e te le ailona risk i e maua i mai i ma le maliu fo a whapela o la ititi lo soifua ai sign up for insurance e taungofi le taua wala la ititi lo risk pay for la wa'o me le o te le sa o tupe whaalu le vai aso mo lo insurance au lo te le cover ma le whamanianga o lo mawai mo nai matua matutua a whai lava o lae okay lava lewa ainge e oe o lo soifua malolo ina a whai o lae aini o mai a lae okay na inu o fuala au ma me whapena e fuafua le tau ba i le taimi lava le tasi a whaapea e iai a se tupe like a whaapea e so budget le fia mana au e ngalulua e mātou e le fusia e mātou se tau o se mea i lunga e te oe e whai lava mea lo fina ngalu malo whaafitai o le ale hana atara noa nei mene yo ole informations le te tau na whaeloi le tunu o le ale whaata awa a kupu le maliu o le kele i o pressure i kangaka e o ai le community o e kalesia o vaenga whapena e le emotional pressure ngā fo i lele e
e la ngona o mai tangata me se fo yo a inga po fea a kua iai ma kura fa penga ma fau I loans ma fau ia tulanga o le ale fa ta ua te tauna ta u tangata le fa ta ua le file insurance if so swani me yeah that's a lot le fa ia le anga nu fa sa mo ole tupe a me fai ole o se o fa fia ngainga ia o a inga e luo o le tangata lo o maliu ia ole si foi vaenga le va ai tangata ole taimile maliu o le tangata ele o va ai la ko I kua e va ai la ko o pole ale le kupe e a mai e sosoangi le kaimingi ele o mafau la ko o no inga a o makulu maliu I e fa fianga nga peile pili o le moli o peile rent ma me fa penga a pa ole insurance ele o se tupe faalu fana le lusi a ole insurance olo o yai mo o e pui o e taimi e te fiamana o mi e se fe sosoani ala le tupe ole si vaenga hana ole aso langona awa ole tele o tangata e fie fundraise mo fa mo fa penei a me se fo yo e mai loa ya o nga kapenga le o se fundraising o me fa pena e tauta pena ini se le ni mo le ai o le ale fa ta ua mo tatu tangata le fa fonga mai o le life insurance ya me se fo ya ile fa mama avenga ile tele o me fai yeah like you said o le insurance yai I mo o e fa mama avenga e tau mafai mato e a foi ina ia malama tangata o le insurance o lo iai e tali o lato mana unga I taimi whape ia ina ia awane e iai se tele o le stress o le mawhawhau e o atu I lea mea mo atu I lea mea e sue pe ai ta lafo pe lon ia ni tupe Malo favtai so comparing monthly premium versus emergency lump sum expenses I tatou policies ole se fisi o te manatu e vatu ono le te fai tau atu le au mai e tangata e koe fa mangingo mai fa mole te fa manino mai a fa pela lenga o sign up o le leimea umai I lo usoi fo maroloinga and then after 2-3 years wa yai mai wa ulave ai and it can be long term illness funga lea e ongo afeki ai policies ma me umai ngo sign up ai before wa mawaya ungi mai so ole meana a whapea e whaia tatou appointments ma tatou whaatal tanoanga I le taimi le apala e tangata mola na insurance e mana o mia lava le tali wha maha o ni o fesili ma le si whai mea po le a lava se pe alu yai ni o mai pe a whapea le a mata le iso suka ai down the line wa maua o le suka me whapea e mana o mia lo so ta I mai ina ia I loa mato a o le taimi e claim mai ele o yai ia mai te tono o lo application ma lo policy ia e le whaale tono ma whaafenga tae ona claim le kawa le tangata okay so tatou o vaenga ono le tatou taimi tele nei whaafisiri whaamone sa te fisiri atu pe whawhea mawhainga whapea ua le mawhaina toe whainga ruenga o langa kokongi level insurance mana efsit last question lea a wholau ona se mo o na watu roleo ti tei o sa a hana e te vili ai ma pukso taimi o fisiri lewa mai whamole mole asiata se I fisiri atua pe whape whea o a ulea ua le mawhai ona toe whainga ruenga o langa kokongi level insurance so it sounded like o langa whai mea umo le leini ngā ruenga matulanga uma mawanga whapena ia ki ilo wa somehow wa le ngā ruenga pe redundant pe ua mai fo I po le hatulanga wa iai e afeki ai langa insurance matulanga whapena so e iai ia products o le insurance e tali mai tulanga whapea a whapea le walu o le leilinga luenga tangata ai pe wa made redundant ma me whapea na e iai le product e kali mai lako mana o ngā whapea tu sai e saule tupe e sosoani e le tangata ai le o whainga luenga I lato
ole tatou o te lo le tali o fisili le fisili melisto te le po o yei Australia ma fafo atu New Zealand le tatou o nanga o te loa ele yai hana na tatou okay can you faʻasoa fo le even i te tonu o New Zealand e mafai o winning konge manisi o tangata whapena e mwhaina e whaalau tele o te loa ia whafoa ko New Zealand ele ai not yet so o le au nanga le kawashua e tono New Zealand atoa e fo ia nei tangata o le tatou atunu ua wafsota e mai Christchurch, Wellington e lo client lenga wafsota e mai la loa in Chicago so o New Zealand atoa a whapea o oe se tangata nuu New Zealand e mafai ona you know sign up for insurance as long as you're able to pay your premiums. So say e mafai ona pe afa pe la le lewa e le ke sign up le ke in New Zealand ai o mai move aku Australia ma so se me le ngela lang e mafai lava unga you know unga fa ku mau pe la ka pe afa pe le pay ia lo payment. Oh, okay. Tu sa pete move Australia. As long as la maintain na le lo payments ma. A fa pela te ila o emali wo Australia fa te inga me fa bena. E ma wala le to inga va vele le pe ona e sa no mo ai. E va ve ale 20 or 25k le ma fai ona va tu more upfront if so ni be provide le pepa maliu. Yeah. So a fa pe as long as you're paying your premiums, a fa pe tupse me ya o e te le o New Zealand e ma fai lavona claim your low cover. Okay. Honor tatou taimi. Whamone Carl, can we have all the details, contact details ale cover sure. Ole tatou ole ngole ole cover sure. Not sure we let it no sure. Longo winga ako e ku isis fapunga e matua sure har cover. E matua fo ilele e malutia uma oe se tūlanga fisosoninga tau se leni. Pe afa pe tupu mai, can we just have that for just keep it on the screen. Whamone mole lava, Carl. O kangaka uma i fia fisiri mai. Ia lela fai I'll give the final remarks to but we'll still have the graphics on. E te tauna e text, yeah. Langais ka umai text hana and then you will call back or they can call you I tūlanga. So any final words whangale hana e tau whai ia le se vahenga tau po whainta to promotions o liva yasu po le whui masina. Molia te lawal whawhatai le awhi o lot mai mo mai le ne afi pa lawale mea o te mana o le tato atunu e lau te sila fia o le insurance o lo o iai e tali o mana onga I so se tūlanga lava e tupu ia te oi. Mo le sifo I mea a whaapea o iai ia nisi o lo tamu whai so tai mai ai le o maua mai. Whaamalulu atu pe a whai e le maua mai. O la o numera na walunga I nā. E iai fwele tato numera o valu se lau e te vili ai pe a whai e le o iai so credit ma me fa pena, but thank you so much. Ma lo fa vtai ia le na o le insurance o lo wola po o le soifua. Ia e fo ia insure fo o tūlanga I tau maliu funeral insurance. Ai o le ki o nei mea uma o le fisili o nei lai titi a tato teimi whaatala noa. Ai manga o ki karangoa mo le fiei kula ia hana mo le whaamanino ino niso mta upu. Text o call le numero le sa tu ina tu iluma. Ia Haftai tele mo le tataimi. Ia, alo tele atu ai me se fo mo le tolo faanga mo le fionga le lipu le attention ia ma tu tatou mla unanga. Tatou fre fo. Tatou malonga, a foi mai. Ia, to fa felo ia le atau lunga le proclame ni vanga le fiafi. Oi! Go! Come with me. This is where our adventure begins. Samoa, Paamua muale atua, o ia o lo ufamai.
pese o pese pese atu mafai matala Lo matamo fiele mafaya upuna fa matala Ua numera tasi fo I oi le Pacifica La Samoa La Samoa Paamua ua le atua o ia o lo whaamai Ao mai ni pua puanga Whaamalo si tu maupea O te alofa ia te oe la Samoa Le mafai o nanamu Si tu maupea o te alofa ia te oe la Samoa La Samoa La Samoa Whaamua le atua o ia o la uwhawae Ao mai ni pua puanga You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Ia, toi whatalo whantu I le te liu mai o le purkalame marolonga masani. Ai te tangi no mari telefonia a kaut whanare nei mangale. Meu te whai entu wai. E le ao ngā le mele o le ona e tele tangata e vili mai vai o ai lunga le purkalame tiro fo le wasu e mai lunga le tantu purkalame. Ne vanga o le fiafi. Ia, toi whatalo whantu pe awhape o le whato ki mai lau televise ia e mai mo mai ia po runga fo le social media ia wal tatu programa ne vanga o le afi mai e tatu fa tele nonga man le sui o le cover show ia po le tatu company insure le fo wa mai lo lantu tau au langa no sua le tatu programa e nei fo I vai tau le amatanga o le tau sanga ia le tau tatu tele no le aso si le fie le fa tau o le insure o le ola ma e ka o ke a bisa ko sa mo ko sa pe de wa isi ka ma fa le fa pe e ke le a se coupe mo fa ya tin sua ka fe ngai por se furua fe lo surua fe so so ngi kai mio o ma fa nga fo o mai ma kula ngo so fo wala barnga a kai ngi fo di ma fa da mi o awai Ore kau o le lei o mea nei, ia pisingisi uma mea uma, e le lei ia ai fo iona tua, le wala o i kakali wakanga kawale ingai mea ngai riri ako. Ke leo policies. Ai masala le misa fo ia wa kupu palangi ia le kupu ya kako. Ai masala palangi fo ngai e kaka ke mama ki nganga fo ki ka foi langa mai foi cases nunga fo I me fa pengi ai ma fo ide foi l'insure foi fa le sau Willy ale Willy foi kus fa le se me foi ka ko ko foi ni Willy que no foi da foi sau cheno foi de kus e o mere fai e o mere foi ko ke fai kaule cheno fai kaule cheno nga ma po a me nga kusura nga ko inga ya Toi foi mai tatou fa nga solo o le vaenga fai o tau te tala noa le mata o pulea o tula ia tula e pa I luma o le whamsinonga o se tasio vaenga le o te vai tuna mai lana fa tala noa mua ina o uma mai le tula ila sona nafi o le pifo mai o le atau te tapena ni siana tangi e fa sanga nga ile li pandemia ia inisio la fonga fu inai po ani fa tau nga fanua manatu ai nga Fifi le mea la au ia i le kako aku i ngei ka I fa penge. Yeah, I o ngā mea, before ringa mai se mea furi le kaunga ave le mafofoka ngaka, I le mele o kupu ia. O wai le ma se whai ar ngā mea, ma le mele, o le kaunta su,
e kam fenga fai a fa se ke se fa pe fongo mo singa ngosa ye me ko anga ka o fa seinga o manga ko ka inga ya wongi e ba kul mele ko puya ia a ia focus ile mele la ko mai a ia ka ko alo se la menga wa e se for ka o fa singa le fa se ko pu se fo e fa lang kan in ka ko for ka ko se si e wa ile anga fa pisa o manga ele mo se me fa ka ke a fe foi pa ke me o ran kanginga ia o le winga na le te fai atuai te loa sa mo ma lo fa fonga mo le ne fiafi o mana tua le nei te mi le ta fa tanoanga matu ia le fionga ia tu ia le sa ia tau tino ia ma yoe le maule o la ko ka ile ma fua mai ile vevesi o le foi la ko va ia ku Samoa o le foi la ma e ma fua mai ile me ngei o le o le matua fa tinga inga ma fa ke le kupe fa msingonga e vai tanto ia me le foi la tau ma fa ele fia ko ilalo ele fia to ilalo le to inga tangata o yo le ia o le fa tonunga o le ora na la mai le fa msingonga e o la vane io na to fa ia ni tala o te lola se tatou tuntuli mata i walanga o pena fa yatu le faʻasoa ma sunga le ataua e fa ta la fonga e le toi mafai e le fofonga o tuila e pa ona suia la ngangana mana tu wa inga la lafo i le fionga le parmia sunga la aule male to e le toi suia wa ngangana wa mio se ka ko va vaila po le ala le tu patatu o le mele io o se ia foi pole wa foi pole ya mangele o se nga ka foi sanga ya kangi le la lawa mele nga oi kinga fa ma fa fiere nge kupenga nga fa nga o tatau ala la vai laula per nga oi mangele me fa penga o matua tatau mo no mea o le mele o te fai atu ai po o fea tonu ta o to ile ata mamai o nei tangata e alainga o fai ua uma le fai unga o whamsingonga o fai ngā pālota le mafua anga na whaalea o ngā inai e le onga o se ngaoi o mangele kulou lava mangingo o fai unga o to e arupea mo to e fai tau leina ma vai leina o fai unga le ato o le time o le kaimi nga whaakingo ai mea ia o lai le karikongunga o le office o whamasingonga o fai ngā pālota le ato o taimi ma ale e fesui ya iai la ngona o tangata po o ai e pāloka iai a o le ua isi wai makakala i kua process mea ngei o lea o polokeki so i maka ngā o le whaamasingonga iai le la tauba ai e kakau ai o ngā le wha ioe o ngā le wha maongia le mea lea o ngā ai se a ua kufa kongu ai le ngei kaimi the honest truth only God knows ai ka kia mai o le nga fa mangingo le fionga le pal mia le issue le nga o le ruling fai mai o yo le si pa to le ruling le nga au mai wata tau le ile kapeneta mar fai nga malo ona to e sila le melea ina ia fai se fua fa tau foi le au ngi ko e o vai kai no fai nga palo ka man ko le fa wanga nga au mai e to e teu le policy po le policy po le fai nga fa vai le ai le ai ma se mea nga sa wai fa pe mai o nga oia fa maungia se nga oia po wang fa nga inga mo ia fa nga mo ia lava oi ai nga pawana mea lai au mai o kari kongu fa masingonga i ro la tou lava talitonunga e ala fo i me wa uvatu wa sa ki ai wa fa ngai finga ngalo kanga ka le paroka le mele e ono afia a o le lau pea ma le lau pea ia o ke lo wa ka ia ia mangele ona sila le fiong fa amane mangele wa tau na sila ia ke lo e si ka ko va ai e faingi ka nga su ye kwa su ele si o le si ve vo ia asiaka e marie ma ila ai pe o le kawa nga ku le pari ku malo e bange po fer ku pelea ma ka ria foi ele li poki mangele le ku malo li poki mangele ile kanga benga o bloke ki ngam ka mai ka a malama lom fa mangi ngai di sime foi wo mai nga
Alanga le vange kule pari kumalo. Vai ko kupe ia le o moki ho professor wai. O mo fa lo minska on ko fo inga le kumau. Por manoti ka. Mo fa. Ele lai o kimi o marismo fa re ko. E malie non kanga lo malien malo. O mai nga. Ai la yo so la winga lo tala la yo so la to ina vange le kumalo yo su e kupe. Ai fa vele vange nga ku ngor su nga mi su e kupi. Hirenga. Ole ai o so ngai lai ka vange le mele ele ongi me aro fa mai ku ngu fafo. O mea ia nga poro misi ele fast o la dou ana vatauia o la dou fainga fa vai ia. E o ako ku familionga. E ala i poro keki ma vaenga fa pena. La e o so la e tau fesilisili. Ma e tau tu lei ia fa sale le anga lua. E fainga ko inga fainga fa pena. Wala ngai sa. La tau la e alu la e tau e fa Sofia fa sale le anga lua. Ai fa fefea la lo mangu, fa fefea le ipaka akoa, fa fefea poukasi, fa fefea ngu nga sa kia ile afo. Ele tsunami. Le aka ke va ia ile ngai uanga o ia John Campbell. Na matua I maua te ia ile le add up ma le o nga tasi tele o tou pepelo na fai. O la fa fela nga e o so fa so mai fa benga. Tate fa yetu lava bea. E se ilonga lava mapul to ina. Ei, pe ko ke le fia ila tala le tate fa yetu. Ele se tala fa sa usiri le to. La o fa o confirm o mai o ai tanga tasi ni e se tono le tapi pila o la ko confirm. O le to ina le mafua anga le vesi a to le tunu. O ia fo I wale anga ile ngana. O ia fo I watau I masui ai tangata. O ia. Tu sa o ia le vai o mea uma ia o matua I felau to ai uma I le totele e mafua mai ele kai kia le unga from singonga. I'm telling you that ele kia le unga from singonga ele kai kia ia le fionga ia la le toa ma te lo fo ta ya po na nei po ta ya ma inisi por kalame la to vai ai ele kai po pore ku le pa o vai me o kupungi ele o so pepa la fa o warkangia fa sale angalu a fele a me vai fa mai ele I awali kumalo a la kumalo le kan ngoya le ngole kumalo foi le ta te fai atu fai tali al mai mungai for taimi se ta to va vai ai ta to va vai pe sa o lo mai fo tu si mai fo la to te no malieta I wa gusto panga le japipi na la o tu si mai fo fa mai ole ia yo kau vanga I kumalo tu so o tau vangai tu malo e uma na vai na fio mai lava le fio nga ya mangele fai masui mangele merna fai masui le tu malo le fa tal no tu le solua mangingo upuya asiata mali atau o me fia fa manino ave ese fa matalanga ia o le tu malo le na e ave se sur fa sinonga vai ai o le me kongule ka o le ku malo le nga masi o le mele ngoi le ngo mai mua le ngo mai keke o si mengi nga o ngai kanga kaya le a fai fo ngau kanga ka fai upu le nga ele o se poro keki ang kanga ka fai upu kasi le me ia manino man o le poro keki le vevesi ai ele se me kau ali me fai pule fo ile le e nga ola ko e fai ni kong upu sa o le poro keki mo so o se tangata soifua mai ai pepe se ia pa ia se makua ko kongo fa sale angalua so nanea manga ia uma leo o so se kangaka a ko sila la sa mo de malanga ko ileanga ya loko re musi pepale ko ileanga ya loko wa foi e mo o ko ngi malanga fa pe o kai pekesa na matua mo o aya la ku se malanga fa angiu ku o fa sale anga fa pengi I o pekesa a o te I le va vai mai o ka o saule ku malo o me la le la tatou va vai awa a tu ila epa malana vaenga HRPP e fa o lo ataua ai e amo ai e fai pule o I kau ke vai ai e fa sa varia I ma fai pule ma vai rua ma le oi e amo ai e fai pule le ma formele ia ke ro nga le kala ku le pero fai langa fa karngo
La me o me foi ya o me foi ya i palmia. La come senga fai. O mai kusa le feke nga I foi le ko fa le kumalo. Moronga ya mangako. Ya vai tatou ia. Ya. Tasila na vaenga fa oleta fa solo. Ya, se ia ulia le vai sofo. Ona mato e tapala ia leo se sui o le tumalo le ato. Ya, se foi. Awa le manga ia lea. Ka ke oa ka ua le kumalo. Ai o ifo pea ia le si vaenga ia kula epo. Awa o kula epo le pae le se makai fa sal le ngalua. Yoi, tatia ni si vaenga le ngasu. A o le mele o tupu. Kusa o le ua spokesperson mai tu le pa ia fa sal le. Kusa wa ngofo le pa ngofo fai pule fa sal le anga alako fai pule pa le kalongo mai. Ora fai pule fa le tu maule ale au te le tau bio au te wala ngai le fa ale o mai le o sila tu ye. Le to a daily. Carl, if we can have some footage yesterday of the fasale le angalua itu malo that went to see the PM. Remember from the government page yesterday while we were talking. Si kako va ai me ye ka o ku malo. Ma si uma io le to tele ma le lanto au malanga. Le sa fe lo au te lo ina lai enofo lunga o le tele o yeah, and some more photos of the gathering, the big gathering. We can have some of those as well. Yeah, just feature those one on the screen, please. Yeah, le na to si sila mai. Vai leo mai ali tu malo. To si sila han tu sangi fie. Ko ke la ko malanga le ngome momo. Malanga ngai kasi de pasi. Kusol malanga au fasa usili. Lenga kasi de pasi. Can you just go back one more time? I just want to see if the person look vai one more time. Fav kai o vai tu ia tofia. Fav tai te tangata tonu ale na o ta urso fana na fi man tofilau ma ila to ma le wanai. Ma to telo ni so le tu malo. Fav tai. O le o ia ile ko se sila kula. To a te leo nei tangata talo fai. Ta mama tutua manisi fo tina matu o le talavo. Le anga o kangaka uma ole. Polo keki. Va ita to ia. Sai ni ia. O ala isi keisi la kau ave fua. Na fai atu la usu enga. Walo winga le no fai atu. E te tauna tātango fia tiklea ia le conflict of interest o nisi o tangata. O vaelua, centenary, masimativa, e first cousins. E siblings la matua. O timani sa mautulo lang, it's an information for the public. E te tau wa mea ni, le mawhainga tiklea mai au vaenga la. O kako o kiuke ngā ma kou whaasara lau, o le informo tangata. O ti mani sa mau, ta mā vaelua, o lona tua fine uru fafo. Le tinale nao si mativa. Pa si silala. Very, 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 if yengi very close. Ongo, pea fore, sa. Ia le na, a tau si silala. E matua I va la laka. I oe. Na tonu lava. E for so kanga sa mo ko le pa se singa ke mo mai. O le foi la anto intel nei o tangata o ai. Ka ko ai. Aftai la fa fonga me le fionga mangi le merna. O le taso upua le. Tulanga o le ata o to ia ile se ia o le foi vai so fo. Ia o le tato ia fe ala ia le se ia o mai ar fina ngalo le tumalo. Langa o le lang o le pa sila. Le mele wa tutu nei er muspepa lea. Wa ke lo orkel fongi le la vidi mai, or fa kongonga le la vidi mai ia va rua mai fafu. Ja. Mari mongi. Ferka ko kengo mari ka kusin mele. E o ari ku malo, pa ita to iai. Le la to mele le na fai nei fo ile wa va ile wa fa le tonu ya le sui tulo o fa le ali lua. Ja. E wa laki ya le o to e talia le fa masinonga. Le tau fia o le unga le na iai. Ai se to e se to sila I vaenga o le process ma vaenga fa pena. O le mele le la fai o ko sila sa mo.
wa o man kam fai kanga ngei e ka lepe ko ngor fast ele mafai na ole antili ai ona malosi ma matua fa mausali na le fa vai ole fast ile lango tangata to te sira fiere mele wanga ye manga le wo mai te lepe tu malo ole fa te tenga le anga le na yo to mata tu le mo to a fo ilele mata tu ina le yan vai ngalea awane io to ta pepe mo to fa ta mala yai sa fata lua la wo fionga tu ya o sa fata ya e tasi le roto tasi le fatu a le o te faiatu e le o moe le fili e sa ili fo isesi e fa vaina le to fale o au tasi yai e le ko yese palo ka sa fakalua nga o nga me mai ai kua ko ka pengaku ko momodi mo umar kai mi ole o ke pa kem kala si mat filinga yes foka afi ku nge ya masinga kalunga uma ele vana uma tu nei o le filinga na o le filinga le ana au tasi atu ya o le afo se na no watu tu pa tu lo manisi sa tau va o la ya ile fa tu tuanga tele mana tu mai la le ana o fusi le fa o malo o tangata la na fast ma tangata na HRPP le na palo taina manu malo ma ye tu ya le fionga tu ya le wo ku fakas wo mai uma ele tau mate foi e na tu tasi mai na sa poila wo mai uma langa o se e ya le se senga nga ku malo e o ya ai me se sa fata sa fata tasi ya to fa ele se ai se le sila mai o ele ya tau ma fa fonga Samoa believe you me e su e lava e kuila e pase kangaka ele o ngofo i safaka wapi te tono mara utana le se ivanga nga o se siere o alu de kumaro ngofo ya pia se kanga fa wasi vas se kangaka fa penga e loko a ida kafiko mai makua ai sa ngofo ya pia ma umai la pawa na o tu ngata la ali fofo e o so fa lava e so sofa de to fa la ngamaros se kanga ko nkupe pa nga ioi ale me tonu la via ele ilevanga o maku nga faile finga ngalo a ko le aku o fa kem kala singa o fa kem kala sa war nga o ba nga nge fa ngi o transition o sa mo siku ya ai pe ro ma tu le ma era vaina o winga la fa metalanga o le ka uma faia en e te tau ona maltaala i tu malo ye ta penai i whainga palo talaiti. Kakau, langa ele o kau wale inga whapere kumaro. A kua sisi le loko, o kau wale inga ko wha. O ko wha au maa kua le la kau wale inga. Wai mo whai whapelo, nga ora kua kopela au maa kua la le lo whai se mea. Ora kalanga lai whai. Ioe. Le winga leo la utala. Langa, o le ane mena tupu. Le ane tupu ya maa tau i sa tau a vaisi ngano. O le ale winga le whamatalanga le ataua ma le whafonga mai le tunu nga kasi le ko wha a ingo maa vaenga whare wha sa kaua wa aku fo isua ma le wha vaonga ya e mese fo i o tangaloa o le li o le nuu ma le tatou whanga sa nga kasi ya wha ale lea fo i kei roa oe le ala na le na tate nofo pe o mata o maasiasi ai umanga enga ai fo ia enga ai nga makua koe so sofa le HRPP ai wha o nga ia si maku ko ingo valasi o fea nei la valasi o fesiri o fea o iai valasi tatu te talo lai talo sia le tau lia o le fala ma le apulu i tō whanga i ini tia ioe le wingo lau tala alai lai sa ili malosi ma sa ili ngase ngasi e le fea tō se tatu te talo iai inda ia le ele i oki mako kama o ai o kounga e whaia kala ua mariwe le ai ele imaliu ia le la e soifua a lo binga le na tafaiatu e tinga fo ina la ngona le tangata ua le nga kasi malonga malosi ai fai lava le porokiki le anga le ku le yaku i pekesa sorry kinga ilo o kaunga le failanga la konfikinga e oso le palo ka le fangi okay le po fe mesa e finga lo bala singa le ko ya lo le fa mo nga health lena ia wa anga lu ngi fa kai kai ngala ana lu nei tasi ile fina ngalo le tu malo ai ko ave ile avango
O tu inga tangata la ia le ato so mai ne tai tai le tu malo. Fai mat fata ma o le kele ai o kupe ko e haru ai le aku ave ia ku i fa foi tu langa o ta o tonga me fa pena. Ai e mo o mia ni tai tai o tu ngalue. To foi mai le ta o faʻasoa. E te tau ona matala faʻasare le angalua faafetaitele le tofa. Aua lava ne i malue o la ule tu o lalo e le faapeta te fai atu. Leanga o le ua sao i fale alili. Ua sao i fale alili lua. Le lima ua mele. Sao aku ya mako walaki ha ona o na o le whainga parota. Ai le whape ua sao ke le kokongo o le mantou tu malo. Ai leanga o upu matala na whaalele e to o le nuu ma le tu malo. E le se paroka koe whaia. A vena whaia inga koe whaia le paroka o lea. O le kauma whaia o le lima ua mea. Le foi la o mai ya sa fata le foi la ta pena ia le fionga ia taiori la ta pena taiori ia wa foi lona fa moe ia vai monga tol ai mo le tulanga le wa ta auto mai le fa mai la e ave ai fa msingo o le la me la ave fa msingo ke ni lo o ke lo me la fa msingo fa ku ka le ro o le fa mai o ave on o le saingia o le ala mele la le o le ale tali o le tu ai ngamea ai se vanga nga o fa masingo se fa masingo e kauaso i po fa masingo vo le vanga ngasi ya o le kadi o le melia la ya Mr Falai se ka ko aku o tale ono ya so te tasi oso se ka ko para singa kuka ama ya Mr Falai a foi mai ele está tu faltando nonga le so mai ele umi foi ya no te fa foi lo tatu fa so inicio tatu issue let's go ya Mr Falai let's go to Mr Falai right now por ali tatu kuka ya o le vanga o le fiafi Talofa tu ilo to fa siata pai malai le pulo tatu o kalama ne fiafi me sera so atau no so atau le atau ke ve ko fai makale ko inga ai manga usku ka fou ia tatu ko ne fiafi o kere ka ko ai meat la ka ko wo fai le ka ko pankeke elengi vai elengi flomaka angyangi seki amaka ko kuka elengi angyangi ya padu kamade fangi molva ole they will mix kamade kai pei ole pankeke mafrofola ai sui la na skai del kamane elengi ole framaka singa masima fa onga male angyangi ya seki Kiki ready kama play ali di diu do ready do kako kuka le la fiafi pankeke elengi over I meat kama dia pankeke elengi ready kako pankeke na ako for kako pankeke. Hi everyone. This was my dad is make this pancake for this one, and my dad is make this for me, and my dad is gonna make it for me. It's from Nerf. Hey everybody, Mr. Falai make the lengi pancake. You try. Try. This is yum. Okay. And tasty. Come try it, everybody. So afa pe wo overlaw I meat
fai pankeke eleng palu le lengi pe ia pankeke mafora vai palu le mar elengi ku uaile angiangi masima black pepper ku uroi vai đây Please like and subscribe. Follow Mr. Falai's YouTube channel. See you soon. Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tatou tangata, o tele leanga waa il whaafoina o le au unanga, ma o matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mafai lava ona mātou malanga atu I maota malao so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave sea aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou a tātou tūmanga no ua malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua le luas fulfai tūla le fitu aso lua yaso, mātou te ngā lulua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhaitau malama lama lea ili mātou tūlau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi masina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina o ile alofa ma le wha avenga. Jebra wati le ua iwa miru tau te nele I tūlai ono. Ia, ele toi te liu mai o le proklame mano longa masari ni wangara fiafi. Ia, e se whai ngā Mr Falai, le wasa winge, ia le i le anto. No, inga o ai pankeke e lingi mo ka kalpongi. A kere ngoi, ila wai. Se pengi roti ingia fo inga whengo pankeke. Pingi pankeke whai poni. Pe whaingi poni te o wai. Usa wakoe whafo I tātou e whalai I le tasi iwa, fitu ono. Ai, kasi iwa li maiwa. Nei, e kiringa me lei. E mo I langa nanga whai pankeke. A lawa mai ai kia. Nei, lawa mai ai kia kaka fone ringo whai whare langa I pankeke. Ia waranga mea mai ki. So, ia pesi me hoinga roti in kia ia ai mo kale me hope. Pe e so le alu palunga. Palunga. Pe so le alu. Te lo a fai nei ole a fea ma fa tau ma fai nei tangata. Ono ole misi ole va ai lo fai fanau. Te roli tu. E se di e me qua o e che le fia se uso e fa la ieri. Ya e il le angor pankeke ia mo wale angor. Ya mo le angor fa ya. Ia
au te fia fai la tu mo ma tu no mo le te milona lua ia male sunga ya tanga loa fia manase sunga Steven ia mai le tato una ngale Remax Revolution ia ole Remax ole tato tama fo ileo John Hammer company longo al tato millionaire le sa fata no atu vason nei ane la fiafi ia ole ua mafuta mai ia le sunga ya tanga loa ia se I faisa matu tala ile umi fo ia se mai se update le vai aso na nei mai so le auto atu al tato watu no ele ngata lungo le telefoni manisi na so te yatu ia ai pena ye fo inisi na fio atu ile tato fa lo lo le sa fa ye manuka fa talo fatu lo sunga tanga loa ne vanga na fiafi ia fa talo fatu I lau to fasiata ia ngata fo ile le sunga ya le tau ia mesile tato poklame fatalo fo ile fa fonganga bale mai mo mai tato tunu nei tula me se fo ile nei ava no o to mo fo I fa lo fo I se a ona ne fiafi set fa tai mo no ma lole se fo mo ia se fa se tala oka wo aku male ka ko miliongi so woka pi woka miliongi ko maka ikare ya pe woka ra ngonga miliongi ko fa kan ngonga ko malo ia ena mai le tatou faala wiloa mo le taimi mua ia me se fo tatou nisio le tunu sa fisota yatu faftai seta ia fi lava le ngang fo le fa ilo atu le matau tia fo yo le vala au mai o tatou tunu u no mai fo il tatou pokala me na fiafi ia o mai lava taimi nei seta ia le so olo o fa pena lava ona wala au mai lava to tele ia matano ma le sunga foi atan ha anafi ia fa ilo mai foi lona fia foi ia e ui lava wa lele leisa na moe foi lele fa ko sentar ona le to tele o tato olo wala wat ia ole ngang fia na ona olo wa silafia nei sunga ya don ha le mana o mia o le nei po kalame mo tato tunu mai sia le tato Pacifica ya o tau sanga foi la le don ha ya wa ya o te lo first o sto ina wa o to ina no fo mai lunga tum wa yo le ole na building lai o le I fa piona fa ngai ma the communication direct for le my customers for clients mesele le community wa ya lana ya va enga pe ya le la ve ya o matou te fa ngai ma community ya o phone me ya ona o le sa fa ya la so no vala watu ye le numero le overselau ya o tausanga mai si pulsidi ya le tato atunu ya le alfa so ta isa o mai o e fa ngo fie fo ile no tato community no tato tal no le tato la nganda ya le simba ya o ia fai aso na pisi mo ta upu fa pisinisi fo le la tau lava level la yai ia ai o e wi lava ia le tulanga ai oversee uma lava ia me uma ina im fai ona mautinoa o lo mau le tatou le so soni o lo mana mia so ai I le vai aso nei I sau mai tau to teleni so tatou tunu e anga va ile tu ainga vaenga le rentu pai siata e to tele ai ona wa pisi le telefoni I le to telefoni o la to ele o anga va wa like tite time ya no fo le mo la to la anga va tato kalame ya le faina la ona sa fo le sa general level tar no ngal version te tunai o le afiafil nei tawana fa manino le ina ia mala matili tato watunu I la towe anga va mai la tofo ile anga va ma tuol po kalambelea
is renting your way into buying a house. Pe e rent fo ilele. Anga ile awala ina ima whai e fa tau le fali. Lona winga. Eventually e afungi e whafsanga i tātou male bank. O i lātou ia e mawhai e ona whaatupeina le mō kesi mō se whale moto a tātou atanu. E te tau ala ona meet uma criteria le bank masani pe ona iai. E te tau ona iai le full-time job. Po se ngaluenga lai full-time. E te tau fo ila ona iai sau kiwi saver fo ila le po sau deposit. Ia e o fo ila i tātou ai tā lafu ma mea o lo tutongi taimi nei. E iai a le limit. E mawhai e ona mātou sosoani. I lātou o lo tamwhai kilia pe tutongi ai tā lafu. Ina ia mawhai e ona approve mai le taurasanga mai bank a wale mo kesi. Whai tata inga luina la o whamtalanga siata e iai tātou o ova male lua se lau ia ai tā lafu o lo i teimi nei. Whapopo fo ilele ai tā lafu o tā avale malesi loan. Wa above la le threshold e taona mawhai ona sosoani mātou. Ia ale ai mo le pokalame o lo i teimi nei. Ia tai tonu pe ona whaalau ilo atu e te tau lava ona iaini e tālafu lele up to 50 pe anga ile 5 awhita la o lo tongtongi i teimi nei. Ia o le vaengala nai mawhai ona mātou tau fisosoani e. Le tolu se furu anga i lalo. Ia e shua o mwhai no mātou fisosoani fule le pay off. Ina i mwhai ia ona approve mai le loan e taimi e taurasanga i le bank. O le si mea siata ia o tātou i kiwi saver. Mantua se wangana ua tolu tausanga talu ona e contribute le kiwi saver. Whatoa mawhai le ona maitua a wale whatau ina le whale. Lona winga awhapeo le whatoa a lua tausanga talu na contribute le mawhai ona approve le whanga ina lau kiwi saver mo le deposit. Manaya wau te lo le iai lau e uma ona sauno le tanga loa i le whaalau i loa le whaile po tuputonga le tai au. Yes. Ai ole vaenga te mana e whaamanino fo i lele. O ai tonu tangata e mawhai, ole hale kua inga maua lunga ole full time. Kokongi. Wai mawhai fo ina tato full time, a lai ele e iei se kua inga kokongi salary fo i lele fua i lau full time. E mawhai ei ona e affordinga. Ai pe mawhai fo e se full time ko akasi kongore a inga. Pe te taunga join ni full timers matulanga whapena. E mwhaina tau? Ia, e mwhaia e tanga tō tasia te ato na tausanga le mokesi. Pe a whapea o lai lava lana income. E mawhai o na qualify a wase se mokesi. A whapea fo le lava le tanga tō tasi. Ia, on whai lea o na iaise sif sosoani fo ile le wha tō lua i tangata. A whapea o na se ulungali i fo ile le nofo mau le tō lua pole o le tamā ai work visa le tina e mawhai ona toini le lua lea. Se wangara i se tangsfoile work visa ai single e le mawhai la. Se wangara ua tangsfoile le lai iai al tangata nofo mau. Lai ia nofo mau. Whatua mawhaile ona whaongali tangata olo iai le work visa. Lai tūlanga le whainga luenga por pensiona por benefiti. E se ava noa? E iai lewa noa asiata. Mantua fo i ia lewa noa le benefiti. Pe a whapeolo o iai si to lua o lai whainga luenga full time. O le benefiti la. Na ona fisosoani fo ila le e boost up le income. Ia. Ai e le mwhainalu na o le benefiti to tasi. Mea le o te atai fo ila ina umatala no matamalo. Whamai sori. Ia, ua whala au mai tangata o leile rest home. O e mata e Tautai A'e, whala au mai le rest home. Ia, o tūlanga papena, atai fo, ona, ia, lai sa general la le whasalonga le vasun tete nei. Ia, pe ona i sau nosi ata, olo iei wha moe le fia tai au. Ia. I le fitu, i le tatou hall, le Victory Power Ministry. Ia, o le fitu i valua, Great South Road i Manukau. Fitu i valua,
Great South Road I Manukau. Ia olo iai la le hall le le Victory Power Ministry. Ia whapsanga I tono mali PP. Ia pe talatu fo I ole Rainbow's End. Ile tu le situ awala. Ia te mawari tatou ho le fitu la le fia whai tatou presentation. Mo I la tau lo fia malama matili nepo kalame. Ia ele leilo susu watu. Ia lo sauni fo I le seputi. Ia tatou te faʻasoa ai ma sosoani atu ai foʻi le taimi uma I tatou presentation asiata. Malofa tai ia wale sisi au faafisili ia le tau tau sisi vaenga te fia faafisili ai le. Le pawa me o faafisili fo ia tangalo fo fa pele le ngali fo le marang fa ko ua fenga ngai fenga joint owner la ko umat fale kas. Yes, absolutely. To say to fa le limit o tanga tem fa ona join I le application e tasi fa pelo ye ni yalo fo ile o lau fenga luenga. Yeah, full time and fire on join as long as was a full value tausanga I lunga 18 years above. Yeah, and fire on the tu fatasi tausanga. Yes. O ka mo mai vai so ren kengi le so kanga o ko mo fa fo ko musila la le yes, yeah, just le tau ole olo yai ia developers olo ia lato fale o Australia o le o mai lato fa tuanga ia matou mo te whataua lona winga ia ai se si fo ile le nei ni sila o fia whatausanga whaisanga investment I overseas ia e mawhai ona whafso tai mai ia matou ona whaamtala atili atu lea ia inga ma tūlanga ia ngā vaai tātou. Ai whawherika kai mo fo Australia, ele mwhenga mo fo ia? O le taimi nei, li e taua, ia ele I ato toa o na sauni I matou ngā luenga ele au nanga I tūlanga na. Ai li taimi whaalau I loa tuai, ia mo ole asiata o le sila fia, ia a mese le sosoani fu tatou pokalame. O lena umane tatou fono ne le uli o toi alu I o le ofisa ma talanoa ma ona o fia I lo le leila fa inga o tangata fo ile le o loo ngā lulua I mātou le taimi nei mai tatou pokalame. Talona ia ova atua ma le lua se folu mon tupu. Ia I lātou o loo le taimi nei. Ia o laua whaanga solo latou ma ia o le tali fo ia ko la fai uma ia I lātou ia o se tali fifiana mo le mafuanga ua taitona ilo tangata se lea o ngā nipu kalami a mese fo ia lea o ngā tātou le tātou Tautai A'e ua mwhai ai ona reach out I le community ia mese nei po kalami o ngā mo tātou. Malofa fitai a toi fia nau I le whaalau te leina o le tatalaina o le whaamalamalaina o le rentu pai. Te tauna au wai le aso taiao join the tatou workshop le aso taiao tangaloa. I le fitu le fiafi 7 p.m. Tomorrow evening. I le fitu I valua Great South Road 792 Great South Road Manukau. Yeah. Auta for le shopping foi le auta for le o le Lone Star. Le Lone Star au ina le Domino Pizza tulanga I o fafsanga I malpa mo le pipi foi le o le na ile tu vale pe watu I anga I te aluanga I manukau. O ina le tatou address le na le kalesia le Victory Power Ministry. Yeah. Yeah, ile so taiao tal fitu. Alu ai a fai o le ai o langonga. Se ke le loa po le mau mele o le skanga kai fa ku ua le to e te fa tu le lobo o le stanga to bo fie se furu ngi o fa le moku o le van ka ya ai o lo fa tu ma e masaro salo ke wa ela ku va pe se la ngole le anga ka credit alo fisili ai fisili uma na matulanga a fa pe fo tele manao e te ono o le fisili la ukele I lo fo le sia o nana uma fa mo pe te va velu ai e te mo tangaloa ia aski ai private lava o lua ia tu langa fa pena yo e tauna o le tango fa le wat ia tale ono o ia nga wa vai ia fa pera te fia va vetu fo ile le fia tala no
private sia mafai ia le ngata ile o lo ima to ofisa I manukau fa pete ua le avanoa ia o lo ima to ofisa nei manukau o le ono tasi Great South Road fa sanga tonu amale AUT ia po le I to aifa male Pizza Hut ngai Great South Road e mau tuai ia upea ale mali o lo sono ngale ile tulanga le na mata no nei masiuso wa livanga na nga va e se fata mos fali ai wo fangi wo mafona na tu famela kala mai tanga lo o tele tanga ta famela o tanga ta ia pe o le pe mengi vaso ai fa ko con famela o ngai so fa ko ingi fale nga uso nga le fa ko vai e fai tete tatou le whaalongo fo I advice mai easy ele o amisa tatou lingi fali o le advice sa o advice ele leise fali o le vanga na va si uso le is fali ia pene ua tolu whangi ang fali kemi ia paula va tatou e whaalongo fo le advice mai itua tai au lai tau na suatu le sa no mai tagaloa ta le ono wai no winga ai tal fitu a matal fa mo one more time fa mole Carl put that there you go 792 Great South Road Manukau tal fitu la fiafi ia te utiala tu sila fiala ia I male fa ilo le sign of the Victory Power Ministry o na le fa Tautai A'e le tatou felo inga lau tele ia male tunu ia o he fo ia fia manino ma fia malama ia fa tai any mai ngai te fia sau no fai o lau so no tai set pawale ia o le telefoni pe fia wala mai te au ele le ia le wala sa o mai te au em fai on tatou fa so tai tatou lava ngana o le olu a fitu lua lima o valu ono tasi o lua fitu lua lima o valu ono tasi wa to tele lava tatou le saval au mai le over se lau ia alu sa o no melana o le head office ia tele na le mau au ia le ia le so ta ingale ona ele o pasi mai lalo ia te ule faial nga luanga ale le fafso tai mai e vave fo yo na mawa setali ia vave fo ina fanga yo tato sanga ia la faf tai mo la no set malo faf tai manuia le tu faf tai fe lo tua ia te longa e ole au mai nga o to e mo mai ni stanto fale fo po fio fale lo wi Useful. Ko e singi o pare o ene. Ya, ai, ora ia le fia tai au. Tato won marolonga, a foi mai. Fa o tato proclame ne vanga fia. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sultau sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa il whaafoina o lau unanga, ma u matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave sea aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lua yaso, mātou te ngālu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mol fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, Naomi ma sina mua. Mana tua na ile tau tua le Os Pacific Funerals Australia,
lo fale maliu e le momoe ai tautuaina o i le alofa ma le whaamama avenga. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lo matamo fiele mafai upuna famatala Ua numera tasi fo I oe ile Pacifica La Samoa La Samoa mafai Fa'amalo si tu maupea O te alofa ia te oe la Samoa La Samoa La Samoa Fa'amalo le atua o ia o la You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Jamie wati le ua tolu suma tolu minuto te nei le July ono e le tautua wha Blue Wave TV ma bukula me Tautai A'e ne vanga viafi ia ma sung fo ali ataua ia mai al tatu fa tanonga ma le tasi o tatu kambali lang sua ia mo sirfia fo e tatu ia a tele tatu fa tanonga ia o fa tei fo nai le tu o tele o tatu wa company lang sua e mo mai ngai kupe ko ngai ma ko le fa sala lang ia e te wa e te wai manga ia me le lo ngofo mai ma e fa fai kara mai ma e maka fua ia ai le yo manto e fai ngaluenga le la volna fa tu langa nei tatu fa tanonga le stofila ia to vai mai wo uma fa tanonga to tasi vera sta fa tanonga ai tatu te yo le fa tanonga fai o tatu wa afiafi ia se yo wa fe vatu fa silanga foi o le tele o tatu fa silanga nei ia e mai I le tatu wa I maftanga foi ai nga fast ia I fa foatu o le lalolangi a tole nei tatu te soifua mau mawai tatu o le fa salalanga mo Hawaii fa fonga le mai ia tasile nei fa salalanga ile o misiana avatu lau sunga te fono ia a tele foi na avatu so ia watau foi na yo na fai mai sto fa to fala inga o to mai Hawaii ali akaua karo fala mai laisa ia na tonu lava sunga ia fata eu foi kamiki kuisa mau fa penga ole fasi silanga le to avatu foi mo tato o le tele fasi silanga nei e mo le weekend le nei la sau nei fono tanga to e fa mana tu atu tato fono tanga le sa to loia mai le lafo ia masina ia ono nisio tu langa le fitau ia foi mo taimi maritau o leo le afa tau no ina ile aso to na nei se furu maritasi ile lima ile afiafi ia fa si silanga na mo le ainga fast mata fale Hawaii
o tau ia fia join o lo wa no le leile o tau o lo ia pe te tonu fa wa wa te tau no tau wa fio atu tu langa fo o le na ua fa ilo atu ma le nganga tu mu fa alo e fa ia ile aso to nai a perila lo filu su male ono ta le lima ile fia fi no foanga le na ua tu atu ilunga lima ono a nga ile lima fitu ono ka meha highway ia inga I kauko ia na ua tu ina tulunga ma le nganga e tu mu fa alo fa aftai fata la auli o tupo era ngata fo ilea o lautu tu le tufunga o yo fa ilo tusi e fa be fo tu tasi liki fiu o le sui fa ilo tusi numero tu ina tulunga le sita to fasisilanga next one o le fasisilanga le ale mafutanga fa le taima sama tau e te talo atu le tatu tu malo fa le taima sama tau fast supporters au kilani mo ila to uma wata pena mo tatou malanga mo Samoa ile masino uni o le tausaga nei o le afaia le tatou felo inga ila suma tasi lo no inga la stona nei foi ile tu atusi tolu suma valu Libertad Street o tahuhu e mo o mia lo tatou au wai uma ona onisi mata upu mai Samoa e au ona tatou sirfia fa moe o le tatou wa fa autangia mai le nei fa tala ulantu o le lua ile afiafi ia a matai le tatou fono faya mare fa alo o le laulau fono. The next one o le tatou fasisilanga o le ainga fast mai Sydney to e fa amana tuatu le ainga fast Sydney le resi tala e fa fou o le a faya ai le aso se fulu mare tasi foi le o le asa nei le aso to na mai le se fulu le taiao ile lima ile a fiafi no winga aso atoa o tatou weva ina ile pefia hall tasi o lima Lindsay Street e kalesia la to ina itione e Gamble Town fa amanatu e au mailo passport por tus for ole tus for laulea po ole driver's license ia a license avita vale ia mo le ID fa avtai le telefono sunga surua peniko suruape ia marisunga le failu tusi email letter aluni tu lobu ole sita tu fa silanga lea mo le Queensland fast supporters ia po o le tatou ainga fast lava I Queenselani o le fono tanga lea o le awhaia I le aso se furu ma le lua a perila no ingo le aso sa lima I le a fiafi hall ale ekalesia aso fitu o le toe a fiomai Logan City lua tasi Barden Road Berimba yeah for all members and supporters in Queensland e tele ni mata upu taua mo lo o tausi la fia e tala noina a fifio atuai le fon tanga ile lima le fiafi aso sanei fa lava o le taifono au pei nga malie tapuala numero na utu ina tulunga ete vala au iai le sitatu fasisilanga o le fast ainga I Las Vegas come and support the Tausala night o le a whaatauteia le tatou ainga fast I Las Vegas, the Sin City, never sleep. o le tatou tausara 90 le oro nauru fale losu tala e include ai pea o fiai malau tau maftanga ia malau siva. Ui kai manga ia. Rongo inga ala koe le sau panga. E mawalau mea ai mau malau panga ke siva ai. Pai de man, ia ale ataua panga temporary. Ia le na, panga temporary. Ai mana o full time. Yeah, watch out. Aso Faraile. Aso a Faraile a pelila. Aso lusu marfa. Yeah, ona lava le taimi. Le fa mana tuatu. Yeah, te tau ona e fa so tai. No mera na utuna tulunga le fionga ya enelela ulu tai fono. Pe foi lili sia nini. Ya e maisio le tina matua. Malo lo manu malo ya tine ubusidi. Ya e fa so tai ya. Mo se tau lau ia mafai loa ia I tau te awhewhio atu tau tia le musika mo fo ile kapaka mo o tau address 555 McLeod Drive Las Vegas Nevada ia lesi tatou whaasisilanga o le toi whaamanatu atu pea le tatou liki kirikiti le tatou fua o le tūlai mo Samoa San Bernardino County Flag Day I na I Victorville o lo o faa wau pea ma te tala pea le lesi talaina o au kirikiti mo tama po o lii fa pea fo I tamaitai
E afe tala mo li le au kirkiti manu malo e fitu afe. Tama itai fitu se lau tala ai manu malo li mafe. Le leifo i tatou whailonga o le tūlua ma le tūtolu i ali. Le tatou whailonga la fo o whailonga mai le tatou komiti. Ia, wala au le numero tu ina tu ilunga. Ia, mo se tūlanga e fiso o ta iai. Ia, awa le lesi talaina o le tau au kirkiti. Mo i le aso lusu ma le tasi anga i lusu ma le fitu o yuni. Ia, te lo pauna, next. Ryan, yes, o le whaafiafianga le awane o taumisia. Brisbane, o le tua le nā. A le tatu whaili o le West Connect Band, mai me le pone o le nā ua awhifio atu e whaafifia mo o tau Brisbane au se tā lia. Anastasia ma le vaenga, ia, na ua wantu tama. O tau silasila hantu wale alantu Mr Falai po King Falai o ia o se kuka. Ai wai atu pe alantu o se alapi. Te longa o lana malanga la le fasi whadilei mai ai loi lunga ina. Io e DJ Redback. Ia, whaafifia mo o tau. Ia, e mese fo o le tatou, tofo le lei o le tatou Nation Barbecue Food Truck. Awai le po le nā fiafi. Ia, whaafifia i fo i lau whaili. E mese se uso ia si ulai whaapo tasi o tama pese. Ia, malona si ufufonga. Ia, wa tasi fo i lea uso sa talai. O lona si ufufonga la lea. O ainga sa male pelepi e toi mafuta fatas Marai. Si ufonga te malo ya valu niu si ulai. E awana i tau si ami o tau Brisbane fa o ngā yeri taimi tau te e vai i le aso toana nei. Address Abolish Club Dara 23 Station Avenue Dara Entry e tolu se furu tala. Ia a matai leono se ia pa ia le taimi e tau te fusi ai mawhiri o le pō i le valua pō. Yeah, is that all we have? Oi sole, yeah, te tasi lava le nei. Oh, iso te fiola. Ole whawhiwhianga le nei ale tau le lea band present e whakasa maftanga tina I Mountain Community Hall. Ia ole tātou whawhiwhianga le I le aso toa I fo I le nei ono I le whawhiwhianga I le sifuru marelua. Whawhiwhia I le tau le lea band. Tolu se fulu tala I le urufale. Se fulu tala le oka, sapas fulu tala, oka lima tala. Ia, whai e o vibe ewa peo nai te la tala tatu de Mountain Community Hall. Ia, I nā e vi tō lia, fia I nā, ia I le nei fo I weekend. Ia, oka ku whasisi rangan ngā le atauma. Maro. Ni vanga le fiafi. Tō whilau, ia, po te vanga. Ma lo le soifua maua ma le langi e mama ba vai atu I lo lau fonga fia le ila mai o au te unga o tau talinga pinta mai tipoti ia o a maile nei aso te vanga ba lo lava soifua lo tofa asiata fa pe fo ilo fionga le atawa wat fa talo fa fo il paia malu sabo fa fonga mai le tato por clam le nei aso ba lo soifua maua ma le langi ma and welcome to Community Watch. Pea taua, o oi o le tangata o tūlanga fo little discernment and interpretation. O lo vai atu I la e o le tuafine tulou ia te vanga tofila. O se tangata fo le a colorful person, fo le peise rainbow. Ai mese ona na ula ila mai ona tautalinga ona na matatio anta o le asa o fa matala pe fa pete sisi la tulunga camera. America o palanga happy colors. Oh, nice. Happy colors. Ongo fai pule ia. Ole ale fa mangi ngonga fa la we kelo mero le happy colors. Kaka fia fa finga foi mo si pa ki kilo mo like sa o langolo of. Ele nga ka fia sa o langolo. So ka pese we there is sunshine in my soul today. E ko ka penga. Pe le lango fi mo riska ka ka fa u vai me la la sa o lang. Wa e ke au fi manga ka. E te tau io ina le fa matalanga ria tua te vanga tu vilau. Saurele, you know, your personality and your attitude, everything sets. So the vibrant colours that I bring this evening you know, it just shines through because I just love being on this program. I love bringing the news, what's happening in the community, what's happening with the government. And so I like to express it through colours
Olena e sau no nei le tau lango oil tangata koi o ka le fa pere ke valo ke le valo ai olena e tau ole ai she looks like a what a fai pule looks more like a fai pule la wai oh yes of course au kirkilo yai she can be a strong advocate for the Pacifica in terms of politics and in terms of businesses and in terms of human rights. Etc. No winga la ele se lau sauno. O fiala ko inga afape wale o ka ua prediction and theories opinion. O fetu inga langa dewa ka ua finga malo po inga le politician. O fetu inga tunu uele lei e suta pola ile ia tulanga le to filang. Oh ngia. O fa pe o Samoa. Le No. Yeah. Taylor, I'm very humbled. But, you know, being New Zealand born, of Samoan descent, obviously, but I'm here to service to our community and to our people, bringing you the updates on what's happening in our community, but also more important, what's happening in the government, le malo, because that's very crucial. Mo tatou uma e loa me te tupu kako iyo le tatou atunu, very important. Malo fa tai la tatou okay wa ole ase tatou wa inga le community le taimi be fo le tatou malo fo inei yoe. So the news for this week siata and leatawa this week in government. So New Zealand Foreign Affairs Minister Honourable Vavasa Manaya Winston Peters is in the US meeting Secretary of State Marco Rubio. Peter takes message to Washington that the war in Iran is having real impact on New Zealand and by extension the Pacific. And also Prime Minister Christopher Luxon has refreshed his cabinet with Paul Goldsmith appointed as the new Minister for Pacific People. So those are the two main highlights. Mo le vai aso nea. Ma ngai le vai atu na asiatane yai vavasa mana yai o Amerika. Ioi. O any possibility e ono maua mai ai foi le end result Joseph. So well obviously e sa o makua mafakia ka ko pensingi me mo pena. Tau fo so fuanga ono le taua. E ono, so what are the predictions? E ono mau meisi na fa ma venga matulanga fa pena. What's the possibility in result to the mele? Well, I know that's why he's actually over there. You know, le Prime Minister ye o Amerika, o Vavasane ye o Kalangoa mo New Zealand, but more importantly, he's covering for Tato Tangaka Pacifica for the Pacific. Very important that he's actually got our back as well in the Pacific. Man ia wai ile si vai ole article no vai to au mai fa pe mai ola wa ave mas tol sanga ina ia e ono so ani mai ai America ile supply no so au tu fa pe na ia tatou New Zealand mal Pacific ioi ia e pe fa o mi lo fo tau nei nga pan te mi nei ioi we've got to be a step ahead, you know, and having Honourable Winston Peters, someone umilia, he has the experience. You know, he has the experience to be able to negotiate and also talk for New Zealand, but also more tato Pacifica. So it's really good, and I'm really excited to come back with more news. But I know he'll be doing some really good deals for New Zealand and for all of the Pacific. Paul Goldsmith appointed as the new Minister for Pacific People. When every time the Minister of Pacific People to filau pita te tau foi lele nei foi taimi how is the Minister of Pacific People? Yeah, good question. Yeah, ka ilo. I don't have much, you know. I have two companies. Yeah, but okay, lo much what's happening in le kunga. Okay, lo foi kele kai le malam lamba. Ile sosoangi ai gai foi mai le ministry there. There's so many other Pacific people that are in need,
and also know our people, we don't know what we don't know until they reach out e kele community. Yeah, I guess ko kangaka e aka mai e loa, and they got the registered company. They are the ones that are safe. They are in the knowing of information. But uisi kangaka Pasifika ka kangaka lipi maseloa mene ye iso soangi mo lako. Ya, malo fa tai mana nei o tonga na mo si la fia. Ya, ona le si vai ngai fai tatu fa ngasolo ya tu filau. Yes, so also we are 7 months out from the 2026 New Zealand general election. In the latest taxpayers union career poll, government bloc, so it's 65 seats. So the current coalition, National, is up 1.4 to 29.8%. New Zealand First is up 3.9 points to 13.6%. Oka oka. And ACT is up 1.5 to 9%. And the opposition bloc, which is, they have 55 seats, Labour is down 1 point to 33.4%. Green Party is down 2.7 to 7.8%, and Te Pāoti Māori down 0.6 to 2.6%. Interesting. So if this was aiva ai le block there, if this is the result more le pāloko mo ko sanga there, if it's the same coalition, you can see e ongolima seats or le current government and the opposition 55 seats. So that's where today stands, but anything can change. I know New Zealand First are doing a extremely a large job out there, and a lot of the policies and influence for Christian values, kako values, kako Pasifika. So there's a lot of interesting movement out there with New Zealand First that I know of. It's interesting. I look for komegi. One of the comments the Ministry of Pacific People needs to look after the Pacific people. But New Zealand First is doing good. Yeah, and more fionga ya wawasa mana ya up by 3.9 points. So that's 13.6%. And climbing. So olo ya o tato yai ile mantua matou New Zealand. Ya si taimi fo ya mantana matou vivela antur mako porque se taimi fa la wiloa avaenga fa fa SM tulong bena. Ya leta te va ya tulava ya au te loa o vaenga nei polling si e fisusu ya ila vai le taimi male taimi tu filau. Ioe. Ele oni vaenga e ta mauma ma fatu ma wina ale to. Ya walanga e fora va kai foi policies nga mu o le movement le adu lunga adu lalo. Coming I think le take lava Western Peters le onga ko kongo vole le aror ka ka iure fifia me mai aror ka ile fia le ngaru lunga ye pasenga Western Peters. I think it would be kongo vai ko ko ai ka kangaka or policies. You know, o kako umba kako my parents came here in the early 60s o kako kangaka Labour. But o kako loa Labour's not the same party. So what I'm saying is vai ko koa. Aur ko o mako I tick va ai ko koa I policies e nga mo oe. You know, kele ka ko kangaka makukua le au siksengi and the old people. O asa ko policy, ne au ngā ele kau kāpo lako ki ke pasi o New Zealand First foi o lako foi le paki ne fo mai ku le pension I le onkulima au le si ilunga because o ke lo isi paki ne fi si ilunga I le fix full le retirement age. So mercy, you know, just those are things. Stop, assess o kako kangaka loloku. Ai foi policies e nga, are we supporting se pākine aligned makako values, our family values, our Christian values me umanga. Just ma lo fa tai le to wa so finangano e dai sa le ya mele e ka wa ke le wa le ke wa foi ka wa me policies le fa le swinga le leipa I le minskale o ka Pasifika. Yeah, I think
o se me fode lai popole la ko o se ka Pasifika ka la ko policy sien ke nge ya a kon foi ke ni lo le podal policy a New Zealand first ko filau mo fa ko mo ka Pasifika Tautai A'e policies for le leipa. Yeah, ole amakanga, you know, ole amakanga mo lako, ba vai kokoa. O aine sa rangolango ingal siksengi, New Zealand first malako, o national sa muli mai, because otherwise they'll be the only party nearly supporting her. But, you know, all parties came through. He stepped forward, okay, lo for you in terms of visa. Vasa for mangaya there, New Zealand first there, lango inga there, and because of we need all the parties to approve. But oine mu mai ne si lang lima lango kakanga. That's our cousins. Ole maoli tangata whenua, they're our cousins. We call them family. O mea umanga vaileleye. You know, we gotta plant the right people, the right party in terms of the next generation. Umakako, sekiakako, to be self-reliant. You know, all of being fiki. Asiakako mai ingusila. We came here absolutely, and it's still the land of milk and honey. All mai lofo le peng fiki se lau lima sfulu so inga nuenga mauele lima sa lau lima sfulu o se upu like kikinga. I think I'm getting carried away, really excited, but sorry I'm getting off track ilo news ole mana ya tofilau fa vitai awa ufua tu fa le mafau ile tu lai mai Winston Peters vavasa mana ya le ata wa sofa mai mea uma makua yo fa ngongo ile national le na fa tu la utala walaki ha Winston Peters le e pe ngake salanginga uma mai le kele o mengi otherwise e matu ata to va ile va tu lo va mala mole mo tu langa lava mo tatu Pasifika ole foi tatu va ia tu le free visa le foi tau fina wina la foi ia tau la mo ai to ina e fionga va sa mana ia so ia ja wele se le sa no nga atu filau e o tatu langa foi ole fa ngongoanga le atu ma to filau ole popolenga ina ia wana i o tatu pe yo mea lai kukupu masi o kako kungu i Samoa wa tatu masani ya i lea paki ma lea paki you know we die hard I wouldn't say fast langa fako afa na tulo to alua pa inga fast pa e ya mana tu le fa beta to lango ka ko wa ka pe ku nga ita pp ma SNDP ala fa nga ya nga ngisi paki whatever ari ato e pe foi la le mana tu na le o mai le tu no le nei e ka ke o mai ya leipa e a university o tato malama ea i tu lango policy sia ma fainga fa vai e kau ke mangu ia i por me ole a kau ke leipa kwa le me kau ke e a fa taua ke rona tele sia ma tu faʻasoa i le anga i luma mai lo toi mau ai ono le ma tu wa fea o le wingo fa mtala ngol mana i o so so ninga sto ino fo va sa mana ia le ai but asiato o te, you know, we give credit for i tato tanata Pasifika nei i le Labour, all the MPs that have been there, lako ngaluenga, and current members that are in there. You know, we support all of our people, but no matter what party. But sometimes, o le vai keimi nea le suinga le lalulangi, we need to vai kokoa i policies, because stand together. Whai mai oko i ngā Labour, o kako Pasifika. Sui akui or whoever our representative i Nepaki, ma Nepaki, we all do our bit for the betterment o kako ngaka Pasifika. Because o kako sa kako mai le 50s, 60s, 70s, yet o whe kako o mai ale au there were ye kele au Middle East, South Africans, o mai CEO i ane kako behind the 8 ball. So we've got to work together. O mai whaakasi ngā lue o kou ngā lue aku kako i, and together we can really make an impact mo kako ngaka Pasifika i New Zealand. Malo fa tele mana ia vai lo fifie mana ko mengi ngai kanga kai lunga
I like it when when we come to the New Zealand politics, people are so decent and with their commenting. More transparent. Yes. Mana ia lau vai atu i lesi tangata lea O le mea o ke whiawhia iai asiata, because you know, e kele ka ngaka nea tune in I o ko polokalame, wa mālama fo I ka ngaka ngengu sila, I le mea nea o le whongo whaavai. Local board. Because now, mako ngaluenga, you know, going a bit off here, but ilo ngaluenga Asa Foundation, the charity, they teach kakungaka, sao o Samoa le fo whawai 2 miliona ngā kalango iai au I New Zealand I le kako you know 30 million 50 million and so it's the same principle now that ne wa mau aku. I said exactly, so it's trying to educate kakungaka o mai I ne kele me mangwe ge oko o loku oko youth your sports group me umanga but ele lo kakungaka. And this is why we really want to help kakungaka, because it's always been there. The help has always been there, but lo kakungaka ioi. So o sui umai e kaka Pasifika, you know, talk is cheap. Talk is cheap, but o mai whaamalamlama kakungaka ma groups ia e loa e mea kawhi mai ele vai male susui I. They really need to know, because our people don't know. And I'm really passionate about really helping a lot of our groups. Okay, you know, when I go around and I visit each church, we kalo fai le sound system. They can do with a bigger sound system and help the youth malako, you know, the drum sets and all of that. And I went, I wonder if they know there's a system that can help them. So, o mea umanga, but as we work collective together, because the kele foi kako aloloa, if they keep it to themselves, ele loa o kupe le malo, e kupe le malo mai kufa mo ngaka umalava. So don't be gatekeepers, don't be haters. Come and work together. Na ia telele keloi. Sa ole lei wa matua I whaaruina whaatoluina lo whinangano. Tau te mo mia if ever in the future ye sa fufuanga janga inga I porkiki, that will be nice to fill out. Ole mafuanga. Mana ia sa mo fatula utala le auto te polifoli tatu taimi na ese kia ia ka ko producer tatu taimi wai lo pe ko kero ro le la ma fa popore si kula ka ru bar. Alu inga rom talanga. Ole tasi le wo to no sa no nga to filau stasi vaenga e tele ai na fai ma fa fitauli le atu. Ole and I say this loto with much respect il to tele yo na itatu tamfa na uye mili ko kongu ya vangoa ia. Le o to tonu avanoa ia, because I know for a fact some of our people e koe mama ma koe fale tonu ana fa au tia ia tia. There's a saying in Samoa, e koe rue na le kenu of kia ia kia. Ole ale winga o la fa metalanga. O te vava ia tu fo I le tele o nai ofisa ia ma tele o matanga ruenga. E te lo o muri ai o doanga le ata o ma to fila o Samoa kanga kala sa fa I ko. Au tanga tani. Ole ai declininga ma fa fainga ka inga re kele o ngai ngisi. O tau ma fainga I e fai atu ele tunu. I nana no fa no o fa no noanga, because they kind of use the Pacific background and to get jobs, to get where they are now. I ka ma fai aku ai la kanga ka sa o ma me se nei tanoa wi tatou Samoa. O le tele maleano ano ai. O nei tangata o lo aveo la to ola mo la to soifua au na tautua I me porkalame o uma me fa pena mo serving our community. Ai uma enga o ka maua erkala. E whaale ko nguma ia, ai uma e kaula mua, I ka kanka sa mua, I le koe whaale tonu inga. E au inga ia, e ole watu fo inunga le tātou pokalame. E au koe pore le ka ua koko ingoa. Ai a watu whaafautuanga whaalaua I tele. Surely there was a reason e maua ngā fua, inga whaamanguia fo ile atua ia, o ema e lako e ke whainga luenga. Not long ago, no, well, to post my stasio to fine for e vavala lata for inis o tanga fa ale wo.
stasi to fina matua la ule la ta olo na sofa o vai to mai lunga social media na fa sia se tasi o ta mai ta isa la tu ile wins working income. I think it was this week. Ena fa yela na tala makua I o fa ingo ofisiria nga fa ya ku yanga ia ma me uma pay fallinga le e se a lo walu ya la ta yala. E se ro fa fia kenga ma fa ro fia kama ma pay fallinga ai o ku per na tonua ai o ku per malo. E mana tua mai ai ai ni ava noa e ma fa inga ko fe so soangi ai. Lai fa ava noa mai I ta yala. E ka kaun ko fiso soang. Ai le fa pe o le tau wo hatu ina. Na faile o tau matavini a papalangi. O avifo o ko we fai maporokui. O le talala na tatu porkalame le tautai Awana I faia o e maporokui a le palangi. Ai ia vea oi o se tangata e tau toe fiso soani. Mautele o fai atu te faia nia ini yala tu o le fa ala tu no. Ai a fai o yengi va e ngo le tulafono ma me ele o mana malama ngai ka mama ngai ki nga ma ua matangata na suru fai atu. O we ke fia ngangu ai fa sa mon le ia I makangu fa mangi. Ya no mena le ali atu. Ai sa le ia. E mangu ia ka o longa inga ma ka masangi ma au malanga au roku me fa penga. Ai o ka le masangi. Yeah, and this is where, you know, we go the extra mile. You know, my professional, because I also I'm a registered financial provider. You know, and through that, but I end up talking to them about like a credit check, that no one, or a lot of the companies, all they want is saying, yeah, if I close the deal. But when they come, I take the, I vai leilo credit, or mene kupu ai alu I fa kauso ke phone, if I my credit. So I'm actually teaching them and giving them heads up, you know, to how to kill lako credit. I said, lei awa mai ka mai ki lunga, ke ifa leanga lako credit fi fa kausla ka vale. So it's about educating ka ngaka me uma, going the extra mile, helping them out. But you know, doing your job, just a normal job, yeah, what difference do you make? You know, so go the extra mile mo ka ngaka. Manaya tele le tatu fa manatu le fa tai fo ia tu filau ia se siva ngai o tatu community watch. Yeah, so the 2026 Auckland Easter Show from the 3rd to 6th of April brought a massive lineup of entertainment, extreme sports and carnival rides, but not many Pacific families took their children. And also over 2,000 people were at this year's Tokelau Easter Festival hosted by Auckland at the Bruce Pullman Park Sports and Recreation Facility. So congratulations to the organisers for keeping Tokelau identity strong, especially the younger generations growing up and away from the islands. Asiata, nasa ayaku ya oi male tausi ya hana I o le Easter show. Mana ia tele le te rola utala mo ia, to be honest. Oro first time. O tele I loa sole o le ngei mea maanganga. O male lua se furu kausanga o ngi usi la whaatoa o le lea festival la. So le te lola o ele mea o nofo nei maule ia taua ma tofi lau. Ele ai e kaure a vea fuai Hollywood ia roka ainga. Whaatalitali a le festival le. Ia no te whairole ta mai te o le la ave o tau o Disneyland. Ele ngā tau le mana ia o whaaluenga ma tūlanga I whaafiafia mo tamaiti. Ia o whaafiafianga fo, ele ngā te nā o te tonu fo I o loa ma tūlanga pisinisi ma mai whapena. Mata ina sole. O te loa lea taua, back in the days, because e kokongi now, but back in those days, it was free. So if the engine was free, o ke loa e chupu aku, the audience that will be there, le kumu, pa ele I kumu kele. E kele me e kokongi e lurufale, kokongi rides, kokongi mame ai, kokongi oka, over kokongi. So it wasn't that full. So that was the Easter show. Au te whai atu fo I la alma tua make money la vo tangata. Ioi. Ia, man ia tele. Mo o tau ia na misi tausanga fau next year ta pena lo ai wa fe kausanga kasia every year every year every year
long weekend or eset ave yai nali ipsip yeah. And just last notices in our community sports news. Congratulations to Descendants champion the Easter Hard and Fast 2026. 8 Super Tournament is on Saturday the 11th of April at Archibald Park in Kelston, and the Battle of Hood has been postponed. So that's some of our sporting community sports. Pona vai aso nea. Malo whaptai te lea tofi lau mo lo taimi wa te lele tātou faʻasoa. Ia o mō vaenga tāu ala wafo. Ia wale si la fia lo tātou tunu. Ia, le tau ai si vaenga e. Ne, wa mai a. Ia wa mai foi man tātou por kalame le vanga o la fiafi. Ia, ele o mai fai aso le tua tātou tala soifua. E ni pēr dia kukupuka hea ole. Kai ora so. As falei le, e ni mea special kupuka hea. Ne, ele si There's a special program, isn't it? Yes, I do have maybe one more. O lasto na ide lasto sfutasi. There are mate le pol kalame le Aute Dance Academy I Manurewa. O le Tasi Fitu Tasi Weymouth Road. There is about 60 already registered. Wow. 60 children already registered. So it's huge. So bring your kids, but o le me ese le pol kalame there because e yele squash, e yele DJ, e yele hip hop, e yele male Aute malfa umainga, e yele male literacy classes, Motamati, 5 years old up to 18, 19. Yeah, you can turn up the Saturday ole Eva, 171 Weymouth Road. It's squash courts. Yeah, Suatu, bring your kids down and be a wonderful day. So that's the Saturday for Te Lava. Ia, te urunga tātou pukalame le wanga la fiafi. Whaatai tele, ia, mo o tau fo isa mai mo mai. Ia, e me se fo i o le to tele o tau like, love and share. Subscribe, pia wha pia fo i e tele, subscribe, love and o le tātou YouTube channel. O tau whanau, ia, fisosoani ia i mātua o ki le wanga ngonga i ka mamanga i ki ngā e fia fisosoani mai kako pukalame ala le subscribe. Ia, e lele o tano o tau e whaasino iai le whainga. Whaasino iai. Ia, o lo sao fo ile na ai subscribe bil tātou YouTube channel. Ia, o lo sao fo ile na tātou pukalame. Ia, moni se o tonga le vasfau, manuia lalo tu tātou weekend. A whapea o mankua rola o whasisiranga le. A whapea o le te tāpena te malanga tui i Amerika, mai ngei ni usila au kilani anga i Amerika. So se taimi lava mai le neiva yaso a nga il fai ungo a perila. Wha mone mole. Pe me whai ona ewe so tai mai. Se ne ta mai a fifila. Ia, e fia wha o atu. E fia wha o atu i Amerika. E mo whatata mo Missouri. Ai a whapea o whea lava le vaenga te malanga iei. Nau na whailo mai lava. Ia, e mwhai ona whaile arrangement fo le mo le a. Korea. E va e ave ai. O nei o sea fia batu fo. Se tasi o tātou ainga. I nai Missouri mo ula. Ula fo i e lea e. Le tele na mawhai atua. E fia wha o atu. Anytime between le neiva yaso lava yaso malfai ungo le masina le nei o apirila ai te malanga doi i Amerika. E pe fena so te mai ia ona faʻasoa le pe mafai ona e mori atua si te mai package na kamanga e ku ai lunga lau ako ofisile te mo o pitu lunga. Ia ma wo fo se tau i le mo e isau in and out o i Amerika pe afa pe te tau no umar malita tu fa moli. Ia manuia fo fonga le nei weekend. Ia tapena tu fo ia ele nava yaso tatu filo ia ile so fua ai mo ne fiafi e setali e tau me se fo i o te vanga tu filau matou fa atu soifua. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mole fa ngai no le. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Aho mai ni puapu
maupea o te alofa ia te oela u Samoa. Taluka Samoa tu pelele anganga. I say o pese pese atu mafamatala. Ele mafai upuna famatala. Ua numera tasi fo'i oe ile Pasifika. Lau Samoa lau Samoa fa'amua ua le atua o ia o lo'u fa'amai. Mafai o nanamu Whaamalo si tu maupea O te alofa ia te oe la u Samoa. La u Samoa La u Samoa Whaamalo le atua o ia o la u You call it paradise, we call it home. This is Samoa.